ready. Mukama nabakunda Bijraman gabutumur kwera izina Bruno Aganaga nikora program y'ebyemizano. Mukama nabakunda Bijraman gabutumur kwera amazina ni Zakayo originali ibinjira bindi tumurandebe kuganije Zakayo originali ikora program twaro. Amazina Muksa Samuel Security Guard Doni Warod ni tumwe mwinshi umufungira ni tumwe mwinshi kubavuye manager waje abaraje karajo burajo abantu kama simwe Kalisa jya kumurumba izo reporter Sasira Enyondo Karongo Mtegamba RDC Obutango District kandi cyashasha munonga manager program ya sande yakora y'ubuzara w'umuntu naranga nimwe nta kikoze tinje nabana yanjire rugabano wagabarugumba orukora ekitaramo ekebyo bunyakayo babiraguju neka yo mwiraguju Claire nkamanyana nawe 2021 omu Radio West nko kumaba mwahurire naza kugamba ho kati akabego ka Claire naza kumugerageranza Claire arumwe ibintu bindi Claire no mutugo muvure nugo takutemesa mpango Claire no mhanganzima oguru kwasa kutaho mwizi bakamame izigakahoma Claire norchiri orgota kubasa kutera ngurwa konjo ahabo kwebere byo muri Claire nibingi Claire naza kumugerageranisa no rinyo rundi nimbasa kumuta aha kigambo cy'inaherize kwegesaho ekiri kwetwa universe gire bintu bingi ense ine bintu bingi munonga bitakwaye biga hari to abantu biryo mwanya biryo mezi biryo mumbeho biryo mbisharane bibera buri hamwe hona no kishangayo mwene nwabeira Claire bakana keja yanshangwe muka ahin kutura au staff quarters nagamba nawe yayoreka ngo inamana make kunkati yagamba kushasha then enkuba yaterera hasandi nori bangu norugendo rugufu mnonga rutusasize rutwinikire rutukangire hati ntushanka abana benkoko abunyi nayo yakubasa kwitwa muterere abana bakaguma ho mwabaziyo baza kutaha buri kana nikeshonshoreka kubasa kutura mwene Claire tutsigire hwatyo abana ba Claire bahame kabagambo hame ensinkwetaha obhangwa nkobutaha tugira obusasi no kushemerwa amani n'amagara gutwesimise Claire ebyempira numurebe kutubeire ntuzongoze ensegi byona bere by'amani ga Claire nabwe cyo ko tushabire Claire ekikumuro kinyi mwabare kwija abaryaha nabanyita komere nashasha ingora program bagita kasheshe ka Africa Claire chopogu ndukuzagoreta Africa kashanga nakora program yorsania ya politics yaji inkwasa abarunano wanje munonga bahiroho ukuba mukamanje ukuba manager abarunano wanje so abija mwe bari kwija nanye nishasha tinyira magara marungi bano ndebo mukono kogu nanye kaza mu politics mwene shumice yingwire bakantega narwana nabona nabajuko mbyara konka mwenti muri wa politics bantumwe katwetwa ya kama simwe ninyetwa Reverend Aliata Ruben kandi ninyemene nkora na Claire Chopa a program y'ubuzare bw'umuntu narihanga buri sande umukasheshe nimbaso utagamba bingi abo kuba side yanjye kibire cyo icyo ikirengire abo inkirenga because niwe muntu wanyuguriyeho sande program service umurembegwe biwo nkani nkora program y'amaka konka Claire mukama
amuhereze icumuro ikirungi habo kuba hagenda genura abisemo mukamana bakunda kandi umuzure mutima urukwera kandi mbagira nto busingi konka nimbagira nti nyirungi no gushasha guhangwa abo kwa n'ibigambo tinyine bingi amazina ni Banyeta Rasta Chikonji kandi owabamwe obakumanya ko wa One Love we nimbagira nti respect maximum One Love tinyine bingi byo kumugambaho abo kubana nabigamba ibingi babigamba korege kihango nimbagira ngo iba basigaraho tukozese kimwe One Love kwasaganya emunometari emenemwe kuruga ahizoba ryo kubanza but twena nitekateka emituma yitu Kerea Chopa we yatwatireho na right now umujane yanje no kujoininga Tayari West TV, the best TV I can say umuyanga ryona imikoro eri live nitekateka Kerea akankura umuga mhangu kugira ngo base kuba ninjira urugendo ringo beno Mrs Kerea tine cyo kugambaho ofire ntaka kusimira kama kuhereza cyumuru kirungi bantu mu mwasibaje mukamana abakunda Banyeta Chris ayi bari mwinero wagereza mwishikuru Andrea Owesi Nyanyi kandi ningore ntegatege yamukurikiyeyo manager Kerea Chopa uhumuro mbisinje because twaza kumushobora ibigambo bingi konka rukunde kumbe Banyeta Zaide dan Arhon wagira ni shoma makorogoro nyankore hamwe n'amakorogoro jungu hamwe na program yabifa munsi ino busasa nk'umuntu abo kuba Kerea Chopa wero kuja ngo abari manager abenje muri 2020 ko muzire abo kuba abira ryo muntu mukuru umakabara kandi akwegese mwene tushasha umugenzi Kerea ukamakoreza cyumuro kironje bantu msibire kurunje obsas twine wenje Banyeta Red hani marabatizi akashesheka Africa Kerea Chopa ito tukamuheruko rwakana yatweta bakasheshe abire natukunda mukama simwe Banyeta Master Red ni nkora program yo mukasheshe ni nkora program mukama witwa simwe Banyeta Master Red ndo mnyamakuru ni shoma makuru go Swahili sha 12 Monday to Friday kandi shuba shomisa program yo Swahili kwa mkaga kwa Sunday Express kachaka tinkabara kagamba bantumwe ubundi kagamba ho namukade akambuze kibuza jya turede mutantu kuna kufa radio kaemera nambya tingomanya yaja tumanya radio ne kumeza mne ekora kandi neberango ndumbushoma music mutera kana nsibura sasa bantumwe abari mama wanje tumukozo boss wanje konka abari mama wanje wenyene kumbe nshobora kube mishoberwa akana nyamba andisa ndabera sasa abo kwa turetiko mukaba twinekaya abigambe bice bantumwe mukaba turemeriza Kazari basebona abanyabo izina ryanjye ni Proficient Godrich Muteguya ninye director w'ekitongo litatoekize ekyabashaki zo mu Uganda yona nishomesa program y'ebyamagara buli mande shahina ezekiro nyewe kanta kumanya munonga radio Red Africa ne yaman konka kija yanterera yajya tunakweshegereza Shiga yishobeze abira guju eby'ubujanjabi mbonti nyine bingi kompani nshasha ne keji mwani kabagambe nshasha na Great African Radio staff yona kandi nyongera shasha ni mwena TV West na rubona hakozere mazima bahanga bagumye kandi abahangane itwe nkatwekize twazikane mitwari 10 yonka ziyambo mu byo kuzika wewe munonga ina abakozi abatwara nabo DJ Western nakureba bakono wasokte yanjura Western twantwara nawe mutongore ijana mucyara we munsi y'umutabari wabwo jari yaho hamwe na makanaki abajangu bari yatambirwa ki atakubahura bari yatambirwa ki
ushare wogo muye shaka mtama na mazi amasimu mukama n'abakunda nibanyita kuri bigambwa mwarimu wa Afrika ubusasa uburyaha bw'inkabasa kugamba byinji aho bwakiriya kumva kiriya umurimo bagukozere kandi yagusyaha muheru tutarwanire nawe niba kuza kwija kanshanga kandi twatura kumwe dushikira muheru hamwe we yagusigaho tinya kuza kwa speech yo kugamba hari kiriya ibinji twabigamba hamwe twira bitwabihereza abarabikoreho none batengera uburundu bwicirayo ubwetegereze bukuru amagara marungi n'itunga rishikira ngo kanya hari imwe kandi bari kwije tuzikira mukama simwe amazina ndi Nzamukunda Chihanda Laila Handi ndi mteza program Tuhanure kandi mbeni mkwana player mbeni mbapo kuche na nzaka speech kukaba jezwanje speech and go to because honestly prayer was extraordinary abandi kazi n'akampo n'umukozi wakunda nishaho kama igicumu cyose kandi nishaho mukama akabura bikaye so ninjira kuba banje aho kudakwara indofisi bilo utumwa ubusa kuteza kile mukama kuza pesa mukama n'abakunda mukama simwe bishemwe amazina niwanyita Gafa Cuthbert nyowe nija kugamba nk'umukozesa wa kereya n'ekyo busasi tulina obusasi twena aho kuba kereya nyowe tinakoziriho nawe nkakoraho Great African Radio nka manager 2023 akandi akakiri mu radio zindi konga kuyizire ninye kumukozesa nka director Great African Radio n'abandi kandi na reporting ahari nyowe ntushasha niwe umwami Kabagambe nkitwa aba Great African Radio n'ukimanya kurungi kuturuniwe konka kikabe kintu cyentini samunonga sande abo kubanya mukagambaho aweru wakana yabayine ebyakuba naza kukozesa abayine kuraba umurimo ntabakozi nimbashabanga umugumi ebyo kugamba ari kireya ni bingi munonga n'omuntu omuhurize n'omuntu abiratwire radio yito aha mutindo twatunga ekina cyango n'ubundi mukama nabasa kwiza kutuyamba kutunga omuntu okutwakugariza umwami Kabagambe radio CEO witu omwami Kironko batariho konka nakwatagana niwe emugambire ite twasize kugura kofi eberi mu miliyoni imwe n'imitwaro shanju kandi twajyanye n'abandi ba directors kwarize ko mwami honare bumbote kamwe naiza kwizo bundi Kironko yatakakira hanuye then numongera abyogambire na Kironko nkabakozi twatwine bahasa ya miliyoni imwe n'iceka ntakarigiraha tuza kugikwasa abana igihe ryaha aharengo rw'abana kandi twehika kugira ngo tuzaguma tukorogana nimwe mutatuzahare nimwe k'abakozi nimbashaba ngo ebigenderwa bya kireya nyekera kumeta chopa mu bugumizeni nebyo
bundi takahendire harimo abantu binja biza kutuzikiraho ngoma mu Uganda Olden Tarima we bari kwija bari mu binji Makanake Musi mutabani wa Goji mwe bari Western Rukunde kuno nasigara ndafa asitati mwe bari Mnonga mukama amuheze icyumuro kirungi mwe bari makumyabiri kare kanyemerezemu Ntare School, on behalf of the Board of Governors, PTA and the entire Ntare School, we extend our sympathy and condolence to the family of our student Rugambaje Kennedy S5 on the loss of your beloved mother. Bahereza emitwaro makumi ashatu. Yes, champion, I understand this here. Twakwachira yebari yemeratu recognizing. Thank you so much. Ahendize Ntare School kandi engineer Mutabazi House Councillor nabo bahereza emitwaro 14 n'enkumina mwebare mnongo umwana wa Kabagambe ni yakushomera reno ndijo nashomera ongezi ndijo Kennedy ene Rutagamba Mark ali ya BCU kandi Kabagambe Anthony Tone no wa Bishop Ongezi utuma bwabo twashomere na no wa BSU mweno itwaika twaza kushohoza bode then tutehebe muri speeches asigarayo tuzumarire kandi kitari kityo kabagambira hati ninza kubatebe kubashemereza umwanya kandi kundabe ninza kubashemereza umwanya yagaruka aha tware iyindi uko iyindi ni imwe niyo matura kandi ihindukiza umuhanda n'umumanya Tomosi yamuvuza ati kama wanje kandi ari kumanya ihindukiza umuhanda n'umumanya tuta icoge cyatushimira cyagarikira Gwaniga Yesu
Saigunaziza Twebaza Urokosi Twebazanyo Azi Eyampunya Achisecho Aguma Asanyusa Ela Policho Oyebazi Bebale Yesu Tumute Speak it, Muzingaro Bawe Ori Mwana Yes, twazafuta muri uko muntu narabakamiro tukuzika ari international president kuturama kazi nayo naza kubagamba ubu yatakagamba nawe. Yes, naza kamba of course many can shebe kandi inyoni mwana mpangana ureba nabapanje katino ureba katino mwana pasati mwana twenda kushaba kabagambe uyu muke otechi ikirabyo amukazi wawe live coverage hari twashobora ogwenu wekabagambe kwa umukazi we ijeno za kunyongera ukavura imaboko abantu bakanye yebare abana abantu b'abana yasiga abana bashatu abasire bakerea mbele mwetebe kanisa tuzakurasaho abazire wa Kabagambe abazire bakiriye kubararige abazire ba Kabagambe bakurataho family let his husband and sacrifice our brothers and sisters bakiriye shaka bitama kanya kanje bakambinga muntu garuko ukanyamba
abantu tubino kuraba abantu bona bari aho tubajanale abamwe bariho bemerera ibintu bisinga utakora nyona burena yemera niyo mishuti nguma kare uko Tanzania next university brothers and sisters back here nimwe very good nabere mnonga kandi tona kubaza Mebo tuyagenda kula tuwe kutesa na shemba yo Isinjiro Buremba narongo Edison and family narongo Edison na family ni mwetebe kanise mwije yenu kutesa narongo and family mbabo abisinjiro Buremba Kerea Chopa Group Ninga mwemerero kwe mangutine mwanya Akatunguza mwemerero babarebe Yesu babare boss boss ya Chite umbe hapa Arabari hii achiteho abantu mugumeyo mwebari Radio West Legends Mwishe abariyo kwa bandi mwemerero Then Whooper Western Uganda Practicing Media Association. Abana Radio West. President Abubeba Soka ku Radio West ebaina Kerea group ya soko waliyo otawali otula perform atubano bebali bakora music yo President abantu bakomanya ari kutera music nange nari na ina lisika kana kuri Vision Group abakama bitu ndeni mugisha abandi mwemeroke abasobora mu kuje kama wita ya Dickson yes Razak abandi mwemereze mukono ba Vision baba karanze kweta speech baza kubanje Chichi Nyasano High School Abawaji bakulatwe Greater African Staff neza kwije garuke byaro muti kechizo Bazagara kabareto muti bakuteho Shaka Bitama and family Shaka Bitama ino mukazi abana nibo batisha reka tugo turimo mukazi wa Shaka Bitama Ninde kumureba abantu babe Sije bari ngiye bitoke ndamenya ayiwazime surprise yewafe
twasanga b'obululu makumi atatu tumanyi kuteeka naye wawine obumanyi butakataddanga naye bwe twatuusa ku disitulikiti obumanyi tutwawuba naye agenda bubuuka Shaka Bitama yebale omukazi wawe ahubiraho abantu ayeho garubindi bamurebe amazima galingo ine cyane aine na nyashi omuramukazi arayi omuramukazi ayona iza family ya Muhonge students she taught kereya kari omushomesa abana byashomese mukubira mukono eshonga beri mwetebekaniza abana bikereya yashomese mutubireho ene eshonga ino opposition chine chano bachita kwisiringiro bango chuwanika chita kutabana kwisiringiro president chikuta kwisiringiro uchurapinga uchukule magwengo teka kwa wizi bala family of the Navens Mabona Isingiro mutubireho ha atahamwe kitekerezo ko urufumukamo yes nawe yish ikatekito bamutukarira family addiction bariyawe bahandika kubambe isha na n'umukazi wawe unamureba nieces and nephew dengenze kumana abarana bagenda kubiteka kontana nieces and nephews abarwa para fraternité Then we have centenary standard to go on the shall recognize him because I understand he's one of the directors. And digital radio men we run. Yes, and digital. Tayari West TV. Konka kamba buzi. Omuntu agantebe agacha. Alano. Entebe mazibata ukumaza kuzenda tumusitamo. Tayari murai. Tayari. Tare school. Tare school jumping. Ayas government, board of chairman, board of governors is here. Mamkan and Ramantin. Ayas government Amon. Programmer senior team. Watayali doza sistema tamlanyu. Wengendo nawo nyonyi ate. Site masindi nopara wanongo muti. Ntuko wanu na ungo chusa.
abana bantale president omwana wa Kerea omasomera ntale yes ntale somero ya manyi muno manyi president wa Uganda yasomera ntale no work no way Rwanda program Morisania Push. Come. Ankore Nook Group led by Bright. President Bright akoze umurimo gw'amanyi. Bright na group yawe. Nije muteche umurimo nazo. Bright akoze umurimo gw'amanyi. Bright. Tabula mu bantu. So it is Ankore Nook led by you. Obotali wosibo yeye kalakasa yatwala region yona ate kirunda ina kasente so tatutawanya nnyo ina kasente abo bebewayo ono yagenda kwesimba ono yetaka salazo yenda kwesimba kubameya yenda kwesimba nekuchebeza echaza kwererukayo Nature His Excellency Chagulanyi Sentamu Bro, it's coming, yeah? It's coming. Yisha nagira ngo aha tuturabe bigombe kera twagambe cha nupu twagambe cha PFF ati nitwe cha movement chibanda yaye karakasi Msindaro chini ati message zanje zazaria ansharaho ati ngoje nguma kugambira tuwataka kama simwe abeka ya kabagambe abebembezi bedini abebatsara Madame Claire abebembezi b'ubutegetsi abariyaha n'abantu mwenda ubudinisa byanyu amazina ni Edida Nyagahangura nikora n'ikitongore cha Tayari Media aitwine Tayari West TV aitwine 94.0 Tayari FM kandi kabare tukaritsire twigurayo Banyakigezi FM 104.5 ngenda kusima ruhanga abamagaraga Madame Claire niko kunkumweta abukuba nomomba twakira makuru I joined media in 2011. She was my first supervisor
fast forward ahi tugerire ahi tayari West TV egirira hambeho speed aringaye speed ariaha umwana wanje munonga nyine Aunt Maria twine akoraje na Madam Claire bakareta ikitekateko cyo kugira ngo tutandike program erukwata habiyamaka na imiturane y'abantu kandi bene bahumurwa kubanza shayishatu kisashaha ina ezekiro speed and guest the staff witu konkabe naija Madam Claire has been sacrificing her time arkuija and during the program abena ishushanga na twabara aho kwite turi abana beyato akiro media abasavinjire imyaka mingi munonga close to 30 years of media abena twere ku muhanda so tshasire munonga in fact tubire na confused hari program ibabiri bakwasire takagire hambe kandi akagambo bitu byinshi birungi yeah it's sad birende kabara hari nagamba ha radio yanterurwa kana tena kwata sukusi mukanzi trans kahi bitubwo matukunda nashago missed call cyikirize ku nsasa positive exactly what she wanted to tell me yeah konka mwenu ninyenda kushasha nabeka tipe ndagamba bigi staff ni mangu turiyaha over 30 people around here mwe bari mu mirongo abantu babaza kikahanuya katayari West TV here's a contribution ya live coverage because we are live on air right now kandi twagaruka twareta amazika ga miliyoni emwe n'emitwaro nkaga tutwenda kushaba kama humze kurungi umuyo wa Madam Claire kandi abeka y'abagumi abujoni bagambira Muhammad ufuze tubukwita good enough junior team mwakuzire. I lost my father when I was 11. I was in P5. But I am who I am because of the grace of God. So I want to nienda kubashaba muhurikirize abazire banyakumwasigaza kandi mongere kutina ruhanga wide plan ruhanga wide plan ukaba muhumze kurungi Ebere nshasa St. Bridget High School Kashenyi batureze mutwari 10. Yes. Bridget abariana reba directors bariana utubireho directors nareba mchara byaranga President umanyi abanyankore tubakaba ngo wamwe abanyankore basigara ko nayo no wayo getting kwa bade nze nono bade kwalo program bade batwita ngaba kuku abo batechi chitabanyeze kulecho ngatuna dayo nanange kumpako maboko lead of opposition goes zako utakumpa sirike okay bana Sacred Heart Secondary School Mushanga batwereza emitwaro 10 obunwa biri natuza uwe kakabiri ati yayiza konkobi stand by kazire hereze products batwereza 50 cartons of juice for the mourners mebali mnongo tumakamshomebwa na bundigeho abukwe n'abandi ba mispresi ankore actors group bebali mnonga batwereza mutwara 25 bebali ine kana za kushoma zina gani the supportive friends and association batwereza mutwara 20 mwezi wa asaf chairman tubireho leader of opposition ebalwe kukwatako. On behalf of the Rural Broadcasters Owners Association of Uganda, RUBA, we are shocked and saddened by the loss of our executive member and representative in Ankole sub-region, Madam Kelea Ichasimile Chopa, Senior Radio Manager at Greater African Radio. Madam Chopa was a hardworking and dedicated professional known for her open-mindedness and excellent mobilization skills. May her soul rest in peace, and may her legacy inspire us to continue her good work. As we
as we mourn her passing, we appeal to the government, especially you, the leader of opposition, to support the radio industry in Uganda. Which faces numerous challenges, including poor pay for journalists, limited resources, and inadequate budget allocation, particularly in rural areas. As a vital source of information and education, radio deserves recognition and support. Let us honor Madam Chopper's memory by advocating for better working conditions and resources for radio professionals. May God bless her soul in eternal peace. Julius Tumsime, President, Rural Broadcasters Owners Association of Uganda, delivered by Edmund, Principal Farmer. Kunaba ogenda kwogera akokogereko tuli kupi atokumanya tuli kupi, that's why you are dukayo so tutogerereko. Katujire mucho atoriyo yanuka kandi bamaze kutemba yo kandi bakutegamisa. So abantu bakize na Teguya Association amena haleluya whatever mrebare mwaturize mtwari 10 send by CEO Teguya, thank you so much. Echebara yargo commissioner iza kutusoma later ekanye hemuka break abina miezi bampereze empurai no kuna cha mkombi chukabyo inasulira bulungi mbiri kwange kuna mpula kuna kutabisa ninyenda kweta aba vision group mwisha aina miza kandete no serious note difference ya mani already chamuse vision kama shabe mwishe then we speech ya someone with water, my daughter can bring me water. Mngatari shabamizi mkachiru ndetero chupa ngabuna yimaba kanyo makora abebembezi b'amadini na family y'umugenzi Claire Chopper itenka vision group amakuraga gatire hari munonga kandi twashasha amazina ni Santana Ronald ni Nyebembera TV West product ya Vision Group kandi Vision Group na yeye ni radios ziri kurenga 10 na TV station zina zihereza Uganda. Now Claire, I think our last interaction kamure batwaturi ishaka akahariyo umukuru w'aba Uganda Communications Commission and as media managers twaturi kubaturiyo. And one of the things, remember there, even Yedidia was there and he was in attendance and he can confirm this. UCC, they knew her by name and knew her by the work of her hands. Then it's very impossible now to talk about Claire Chopper umrutaro urwa media abiranika kamanda. Abiranika kamanda. Noza kumbuza tabiraka kamanda munjirichi. In Western Uganda, ukora amakuru hamwe na music, it has been very, very hard. Actually, njana bari mu media and entertainment mu kimanya. Kuka she has been a pillar yayemera yayureka ngumwana wo mwishiki. Umwana wo mwishiki na basakuza radio akore professionally na
na UCC bamusime akora amakaje ashomesa abana be gukora je turi kusimwa ubwo nuruhanga akana agambira Abel ari kumubuza abwenshi wayitoha atwora gukora je turi kusimwa kireya kozireje ngweni twamusima abo kwizo mbwinji okeze chitinsa ikaye tukamanya ngo twine kumberaho kandi byakoriri hanga byona tukamanya ngo byona babirene bamureberaho aba media managers abeshongozi especially females media abariyo media bishi of females muri ikaye. If you're close, please put up your hand. One of Patumzina Ningaroza radio, this has been your commander. She's the one who showed you that it is possible. But before her, obenoza kukacho kureberaho cyoha ukabagira ati ndiyo ni nkoromuru mugoburiyo. You tell me. She has been the commander, she has led the battle, and she had done her job well. Especially for ladies, not about your music, not about your media. She has been our commander. Now we are calling upon everybody else. Mutwarecho kureberaho cyeye okumawura bamusibira ba UCC when you're doing your work gukore na no kwigendesereza kandi gukoreje. Vision group turiya twenda kushagwira bwinji nyineho bari ahandi bona yaje ne mazima weshonga y'ubwire na neshonga yo kugira ngo kushitama nyineho mukama wanje umwami Clovis Kawa no business manager kandi bureau chief wa Mbarara bureau ari aha naje kuhoberaho nawe twineho Westinza Iceman na wijana wa tukora na Vision group mu program za entertainment twine za bank second na warubaha program za entertainment na sales twine Kenneth Kanyisi cyangwa Jerome politics twine Westinza Dixon na Ndinda station manager Radio West Shukran Awarium lifestyle programs entertainment Westinza speed Geoffrey kandi n'umuhereza wito hambeho na program ya ukumbereba na nabandi mwe nahi muri nibateka mu Chitinsa mwe bari kuja I know you're there na nimbara baho kuja I thank you very much kandi mwe bare no kuja of course twinabari mu bakora we are also live on TV nimwe nimbasiba mwe bari byona umugenzi Claire mukama amuhereze cyumura cyuremo bari mukama wanje Santana tukakupatinga tusasura bulungi no that's why we are here. She's our hero, she's our mother, she's our sister, she's our everything. Manga byona bitwina museno abina kwesente. Kile tichikara kugamba wateka kandi cyo cyakora kandi chikari cyo. Ete mfane tikanisa. Muntu wawe nchenda arwaro amurero. Condolence from Honorable Justina Ebaziwe ya tourism mtwari 10. Honorable Ngabirano nawe ya tourism mtwari 10. Enshonga Sunday program Great African Radio batem mtwaro abrine 5. Ejeneba na ekurwa commissioner. Yes. Arabantu abitukushoma amabara nanyenda tubeverekeria muri gwe kushtamogwe mukasini kama bara tugashomeka tamuseti atuno yebuza atuno kushoma zaze atinya wakushoma kiko mukangweje ukashoma namwena ebantu mkina tuza kuzibagambe is a family friend in Winston Katshare is a commissioner of Ministry of Transport. Kandi Teresa Mjangwe barahenji shome. Condolence message. The Katshabe family are saddened to hear about the passing of your dear wife Claire. Please accept our heartfelt condolences and sympathies to you and your family. No one is ever prepared to say goodbye under such tragic circumstances. We know this is a loss for all of us, but the grief and sorrow that you and your children feel. Claire was a dear friend to our family and used to share beautiful memories with Naomi. Due to her jolly character and personality, we nicknamed her Nkombe. Indeed, she has had incredible impact on the world during her short life on Earth, especially the media industry, and she will always be remembered and cherished. May the love and support of those around you provide comfort and strengthen as you navigate through this profound loss.
May her soul rest in eternal peace. Enclosed is 1 million towards the burial expenses. Yatweleza million emwe Winston and now make a tusabe. Now Messiah. Thank you so much. Ministry of Works and Transport is a commissioner. Twaza kweta brothers and sisters bakerea twasigaza abana na niba na nabakuraba ntuba twaheze senta mai no kogera siru na erwe senta tuyogera no tuvira Wewe tuteka ko senta atumulire kwendara then tunaki sisters and brothers mwishe mujiro mutomwe abazwekere Mukama ni murungi obwire bwona mureke tutere ruhango mu ngabo turabe tumenyere ko munyikirize banze no gusima ruhanga abizore tarabuko kwa kreya kuri kamba life sime Kalagambe Sewo Webari I want to testify Kalagambe has been a good husband to our daughter. And I consider it's a child longer life Krea has been a pillar to our family. Serious pillar, being the first born of the family. Konka, I hope a short thing chini kwenda kugambaho abweri izoba kandi tukareba embere itwarabamu letu. Kiriya kazarwa ebiro 12 y'ukwezi kwa mushanju mwaka gwa 2015. Yabaye n'imyaka 5. Kiriya akazarwa n'abantu 8 batariho 5 bo basigara. Kiriya akazarwa umukaya Kristayo yashwerwa umukaya Kristo. Tumbaza kureba ba reverend batajwire ebijwaro byabo ko kwashemere kutware rizo. This is what happened. Erizoba omukasheshe tukire ntumanya ngo Catholic Church niyo eri kuza kuziga hano yerizo. Kutwatemba erizoba twazo mu misa yo kubanza twamitinga father uri kutwara iki chweka. Father yatugira ngo abo kujya mu Kiriya tagiswe wote bakamuha misa nera fwe twaramuziki. Twaza naderera na abo nareba ngo cyabakirika ngomugisha in disguise. Twaza omu Anglican Church ya Kiriya yazarindwe kandi hatwire na shabira. Twabashaba nabanza kutera Bishop Sheldon Mwesigo kugira ngo connecting ako kuba ni munywani wanje mu bindi nagira ngo at connecting na church izari kurugamu yabire na shabira mu ya All Saints Church Barara. Twabona Venerable Reverend wayo yikiriza yagira ngo Kiriya ashimwe kuzikwa umigezi yawe. Konka yagira ngo church eri kumwebembera eshemere kubane muzika ne ya cyaro ubusaba ndiko no bwaki ubwacyaro ninsima vanarego we bari kwisha kwanditswe akidiko wakabereye ukakidiko wakaberebere yatugira ngo naza kwisha zike ko muzica abandi na marobwire buringwa ndi kugeza ukasoringa na nyine junior
first born wa Claire turi kugezaho munonga kureba ngo Claire yaziko mu bitinise byashimwe kuba naziko mu kanisa konka ekitwatunga n'eki kimwe inaha tusimere mukama shero mu ngaro ago kuba yadondamu ba reverend n'abahereza ba mukama binengoga abinamani abatari kutina batwe kigambo kandi cyakira munyikirize mbasime ba reverend mwebare eshengire fire ni benwachi enjiri engagaruka kabenjiri ahubwo kubenjiri no shatanga kuza mu politics oba bahurira ku Bobi Wine ndakwisha oba bahurira ngweka ne APFF babona kutina oba neki batina nenki mukama ruhango wundi kwikiza yabarongo akamani abandi ni manya kwebe binagamba tumukubire ni mwenda bigambe kuko nabatagambira amazima mukamanye kiryaha ubundi ni mu rwamwine Dawutu utakumanya habwashi cyaba kiti kandi shemere kubakira ninyenda musime umwami kabagambe abo kutwikiriza kugira ngo ngende no mutabane ari amurgaho rubaju twereke kintu ko kutwakira. I highly believe Junior has amwenangwa na Tony na Kennedy have learned a very big thing today yo kugira ngo edini n'ekintu cyane. I want to say thank you again. Ahabazire bita batuzire abariya abindi kutekateka muri bazakanga. Ingenda kwebaza members ba Lions Club abantungamo abariyaha nindebo muzeyi bashukwa erizoba twineho omushinjo munanka omukigondo kitu etumweta Tubrain bamweta pade ugatwa mweta Tubrain akatugambire fumemwe yagira ngo the center of imagination is the Tubrain bamweta Tubrain konka yagira ngo umurunyankwere nikimagisa ngo buri gwempogora nahe baruki mwenu abantu abashuta makubi abashuta make mweno kumuri uburyo gwempogora nahe kozereki ahumuri niwe mpogore kozereki muharige nko kari muhakoze musuku nibyo twabasa nibyo family yakabagambe yabasa nibyo twabasa nk'abantu muturebere embabazi mugumenitwe mutatuchena agokoshta misakubi agokubemereza kubi agokubarisa kubi agokubakabagambe timura mu witu just onkane part ya family yitu mwebare kwikirize naku omushana enjendombi hamwe n'ebindi byona Common or independent media nyine kurecognizing a media organization ziziriya abishe makuba ni nkorana nyingi nanye umwami rutabogu tukabana hariho twarara na kitanda kimwe owa Claire na kabagambe turiyo tugeza tukanywa twaremwa kwimuka twasharamo twena twazashaka kimwe twanywa kumanya w'amago kagareka kana rutaba takimwe yes mwenu nyine abarwo bona radio ija kuzikiraho Claire rero rukungiri radio rukungiri ija kuzikiraho Claire ija kuzika Claire no kuzikiraho kabaganda actually abantu abija kutuzikira nyona Claire na kabagambe tukabatanura tukamanya bija kuzikiroha na bija kuzikiro agubwa twena tubyo media kandi turi ninkora n'ekitongore cya Nation Media Group kiribudire muri NTV hamwe na n'ebindi nindeba abamwe bine za kamera abandi bashuta mu rugurukuriya director wihwa Amosiasi amwe na nabandi eryo ndihure y'urunyankore ry'omu nindeba Patson ndeba abandi mwebari kwija abanyamahurire mwana ejinyo congregation ina abanza kureba munsi yona eriho abanyamahurire binji nimba sima bwa solidarity eshi solidarity eji ne takome akufa inchirize zime Dr. Chiza Besigye izo bari anyumwa abazyo Vice President
w'ekibina gwa Western Region Honorable Roland Mugume Kajinda agiye kureba Dr. Besigye Muchome abire namutwara message yemwe yo kujya mu Creative abo kuba Dr. Besigye na mama they are cousins. So yatuma Kajinda yamugira ngo atugambire kandi atuhumurize nangwa hine n'ibindi byabira mugambire uko bibyonaniza kugendera kandi nanye nangwa ni founder member w'ikibino cya PFF Rwanda benshi b'umunyamaguru kandi nangwa kesimba no party ya FDC abwantunga mu municipality member of parliament ubururu bagira ngo ngombe harwenga kumka Muchirize Nsime president w'ekibina cya National Unity Platform Honorable Bobby Wine Kyagulanyi Robert webare twero muhanda kujya kubanita kiriya akanyatere cyama ubwire weeks ibere zibingwire yagira ngo we ekibine cya NRM kigira utakuza kucesimba mu Rwanda wese mu cyangwa National Unity Platform yafari member w'ekibina cya National Unity Platform Icho muri kurebera na leader wa opposition umwami Joel Senyonyi yatamubwara nawe yabashendekeza ijambo Ninyenda kwebaza byo gutegeka imwena aba NRM bakibanyitwe abi turi kwenda ngo umukumbagare na nyenchakare Ninyenda kubebaza abo kuridinga eri hanga emyaka 80 omuri byone bibire obusinge n'obutari ukabishemwe nimba shaba mu retiring kusibihangarira nizima siblings banje obwinira beka wendi kurata obwiri borini we asigara ryo mwishiwenka omukuru uri kunkira abasigara ni bankira ko ngobu ni wari kurata krem kiro Dore is here. This is my wife. Then Rachel. Then our sibling comes from somewhere. Then Judith. Amwena nabandi mwena. Nienda kubasima. Our other sibling who tusaba na umwojo arwira ikuki. In fact, wabire metron wa Korea kwa uriro kufa kwa Korea nawe yakora kusinga yafa bari no muzike jesha. Umishwagano wa gweta Marioni akari mu okago mu cyaro wa papa akafere gizo berikira ya feraho nawe bari no muzika nisa Numureba Korea bira ryo muntu muhango we wafisa mu gateko mushana nabeshengereza odati ba members ba Lions Club abwantungamo bari pampa message bagira ngo baruna na miliyoni ina zesente kandi bari no basakuzireta kuzikoresa kuba razimpe inza kuzibaretera emutire kutoka webare mnoga siblings webare ninyenda kusima barugo mu cyaro kite cya Nyakaro na Gasharara samwe na Rukungiri ninyenda kusima mazara na tatazara Saturday kamanda ni kureba hori ninyenda kusima abantu mwena baruga Rujumbura Nyakaro amwe n'abantu abije abashendekize bine mawe na bine tataba mwebare rabeka natura busabana aricho yo nangambere konka speech tekaho yo numwenda kunanga abantu kandi abantu rabeka yo najya unyini bo bwo ni busabana unanda kumwakuriro ko mwako ico naco mwene mukama abaho umugisha barindo mu ngendo zanyu ebindagamba abishemo mu sase naruha nahwayo natambura kasindo konka speed speed we bari kwemerera akabaganga we bari kwemerera Korea aba comedians tuta David ogu muramu witu na we ni integrated we bari amwe n'abaramubita abandi aho bari nimbasima ine aba ebyanye babantu mu misasa Uncle Edison yarukaza kamwe yako Chelsea yarukaza nibingi abishemwe Bereka tumarira speed kama kumucha akwenda kwa kisomo cha namba mishoke izani njani yedisho abasini haleluya
Konkakire yoku wenye iba nibaruga mu community kireya wenye muhororo wo mu nzira nyina kireya rero kandi nowe ndumukaye umukurira aho bari kweta abahesi bakigeze ngenu community y'umugenzi kireya n'iy'abagaye b'abahesi bakigeze abenisha iwabo ninjangu mukaba abarasho muri history nimumanye umusheja mutambuka niwe wekika cyaitu niwe yabere aheze record umubiri gwari kumugenda makumyana ayi n'abakazi makumyashatu nyina ngenu nikutambula ngamba binji kirero nakoromuni nankore rwijo nikokozire umukayi ye yanjye abana bona bari kumukurata nanye ndiho twena twere tuno umugenzi w'ukireya umucara niwe nyina wa kireya niwe mu nzira rero kandi kutamunyingamba binji injangu ngenu mwamanya kireya kubeye twakozere ahakorera urugendo uko muri kumusimu muri ahakorera urugendo ibyo bintu byose uko adukozere umuka yawe ngenu mukamasini indi kumenyera wanagambaho nabumwe kandi ngenu kamariri nani bashaba abana bazire bakire banatumba hurra mazima asa DJ tongera muzina rumazima kwa bantu ro nanye nikosa mani mingi yongeraho abako noreba nanye nikosa mani mingi webaresewa MC kandi wabire mwebembezi wa kireya barasa ku mwanjuro witu ubwo mushinya we ayebembiro ayekorira akashaka ko mwonyo kutagise kora tureba barashime korire tureba yekorira akashaka ko mwonyo akaturu umuntu mwene natumanyanye kandi tutumanyanye utenda kusima ruhango rwo wahiguro yashara mwesintu. However big you are, however much you wear so many clothes, don't go outside to challenge. So, ngoko abagambira kireya kazana change tu. We first born wanje nka nkamuzara ntashimire kumuzara gonka panga yamu. Kana mwachira namwichese Kireya was so very good agamba ngo akamwete nkombe no manyango muka izina rero kubanza kumweta nikakombe abwe michemi mujiro kurebekaje akanga karunji kakorati so nuwowe Kireya nyina ho my brother nabamweta Edson no retired wa movement mu byabo Edson obasa kwija tukakurebaho azokija na David abo bamunyiniro mu muhango tingo barekanye ningamba abantu abatwatireho Kireya akakura Kireya akashoma akatunga degrees na diplomas ubwo ni Edson my brother real brother of the same mother and father
no wabakwe tinyine na boshoka oguma mwetane fudahimsuke izobari kereya yafa akaba yisuro mutakwakiro mu gurusi kumutwara mbarara bo kubakarwara nakoze kwabire na ishakunu kabagangeruka nyowe kintu batwara ngunu bashana is one ni nabojo kandi ni nabishi nabojo nibashobwe mu makagabo kandi nabishi bagerake bashobye so bojo nayashobeza muhara wanje nanye mutabani wanje nashoboza muhara wabandi so no, these are my real children and I will support them until they also go. If I'm still alive. Okay, you can run the seat. Thank you. Everybody was supporting the Mnonga Babojans. Don't you know Junior na Kennedy? Musa Selectoral Bill. But it's my time. It's my time. Because I'm the one who has lost the daughter who has brought you here. Obunogana bwanje uwo mukuru itwe nituruga Rwanda uwamayifala nituruga mkahe Rwanda sabantu ba munyarwanda no if nabantu binyo muri ankore na kigezi arwandisi so obana bwanje obu kundu kwijakaga tone niwe yasigara numara kwanyurwira mu matonere kunyurura umunwa okiri muto konka nozakuri nimanyangu shona zakubahera numuzakushoma numuzakubonera nyoko no murabe tumukamwebwa nambuye tikamwe so ekikuru mu behaving eje mutashisha image ya family nangwa na shoni mushaba batagira kuwamure babira bisigo ho mukazi. Don't do that. Don't take that name yokudarangu abira bisigo bati omukazi. Be a man. That's it. Icho twachizana twakuchereka kire yangu ashomire mishomo myinshi kasakiretse nidaruda time shanaze kuzibo akabagando nzibuzembo n'akasente tuzikamfabisha kandi akabagando wawe nawe kugikusohindura akazina nibyo bya Uganda Museveni y'abakiro egoze siko muntu abona kari mwariki mureka kutirita abo bandi muturira corruption. Okay. Abisibande kam. Murge wisibanje babarebe kabona kuno watwara bomwe. Murge idisora he. Aha, rochora he, rebekora he, mama pungora he. Aba murge Niturana gara henyi naho musembare na yeshireka yama yabire corrupta rutina kwata identifying tinkumai ora nada yini onora murugayo bora kabantu bora kone kumi nademo niyambo ngokuma ahurira ndiyo munzira wenyine wo mushambo so ndiyo muhima ababona nababisaho nidamu no kireya ya agenda bona no yabashomisi adrohaka kireya daro kino inaja kushoma katunga diploma na degree gonka they are all graduates with a diploma or degree so never is a kireya to the extent of the mass abana barume na munyanya wa afire na wakari graduate no murume na mukuru wa afire munyanya
abakari buragiwe ganga mwana goha kiraya nibwo mukaza kukunda kurya cyane atarukwenda ngo ariko ngo kurya bitine buri kinire nikibaho kirabire n'abadaho ndeba kamene Pascal kugerwerere boys kine binono kine byena kine koko rero umukabana bakwiye to kununa hasa nuna mumundero ngaro byafu a very wonderful house yagitaho hatabira cyatuna kutaho kintu cyo birangosha kandi temene nebe nundi estinchi zinda by end of July no chako webiba ngambe yaje so ngero ngatajiwa ngatakumaka nisi that's why I'm not weeping so much I weep inwardly but outside I'm praising God lero bana barahanga mwahirwa mwabona abagenyi nyotinka manyurunda supporting mwahura kunyo wabakiza bamutiro mucyo nibenda kumuhanika uko kambenu bana baruhanga mwena no mukuru no sinzire no rwire bantu kanashemererwa abana bamukama b'amasita b'amahurire abasaza bahatsuriwe n'ibi they are right they are very right abo babona bashoma imyaka imwe batware ibitabo bimwe kubarembera niba bamasaba accessente baziho amashomeri kimanye ariko gusabana bitu ngeno usoma musino mushabiro kwanga uroke na Pedro ingaba kunayeta bana mwaze ngabareba barebo muruge ngabukazwana kubarai it's too much wabareba babinjukuru the true binjukuru abo mojo bafire nababa obungwaru rifaro tukagire mwana gurure ogu nawe aribanga na yego bisha ogu yaba n'umutima kambara So I have processed it already. Nichenge chibiraho nimako kwa jenzere kandi sima ruhanga bamutugire ki kokanda konjiraho mwikiza kuntroduce batari banje atangira byo atabanyo batari banje ni beta big dogs nicha bumuche because I'm Gen Z. Ogunigene
the one that follows me mugamba ki bokuba bagambira kale tuli abanyarwanda bava tugulire ngayo We're big dog number 1. We're going to cover guy. Anthony. The youngest. Big dog number 2. Rocky Emmanuel, the cousin who's there now from scratch. Mama brought him in, gave him space, raised him. He is my brother. So I think I draw it to This is Pedro. He has been home too. Mama has done the most. He's also my brother. At when it is the next thing such a man, see Mama number 1, Hajj. I respect you with all my heart because she has told me naza kusima you are one of the best friends of my mom. Thank you for that. Naza kuintroduce Mbondisho Mukasi. She has helped us a lot. Bamweta Betty. Wow. Best friend wa mama so far. Robert Chagula, sit down. You have raised me. Your music, your charisma, your strength. Thank you for surviving. I respect you. I respect Luke. I respect NRM. I respect PPF. I respect FDC. No matter what color you're wearing, you're human. Then, I don't know if he has a woman age, but I can say it. She has had many friends, many friends, many relatives. And Speed Nanayewa. Speed Nanayewa. Uncle. Ayo Perez. When my dad. Thank you for bringing me to this world. And thank you for taking care. Thank you. I am an artist. I go by the name Scooter Flag. I do pencil drawings and paintings. I was supposed to open today with my mother. BNK Plaza. Sorry, GBK Plaza. But then this sasa nilikuja naanza kusima with a very special heart. Nalo cameras nienda zihinduke zireba ubwo mukazuba no mutafa unienda cameras zireba mukazuba Uria Emery and Bamweta Naro. Put some respect to that name. Nabata Ibe put some respect to their names. Abad Ayawa Sikare, you are bigger than me. I'm sorry, I don't know how I can pronounce the name, but thank you. Thank you for everything. You know, I'm too strong. I can't change it, but I have been with Mom every single day. Right. I don't know if this guy is having anything to say because I still have 1 minute. This is Rocky. So,
Bebale is it was substantial wetu. Thank you so much everyone. One microphone. So nyama zina banyita mwiti Seroke Emmanuel ni mkorana by'amateka Human Rights Awareness Promotion Forum muri officer I lead a Eastern Regions desk. But then I'm here and who I am because of Mama and with Mama. Mama is her name, she's my mother because very young Korean Mama babije baziraba nawe bakana I can't show myself. I'm studied, we are studied, we are okay. Akatwegesa kutina ruhanga yataho mu church bashaba yatwanza abantu n'abanywani tunabanywanyi abanywanyi bitu kandi basupportinga yatwegesa ko respect abantu yatwegesa ko imirimo ziyabuje twekumuka kabura ziyabuje twekana chini yabo tumanye kuteka mu yorumuka like we can take over souls. She's so proud of us wherever she is. Even if she's not around, we shall manage, we shall hustle through, and we shall take it through. So she has been a loving, caring person, a parent to everyone. Agayambira abantu bingi, abenarera abantu, ubebe n'umulungi, abirari akwatira family yitu, then kama tuyambe tikumanya, ngabachikwatire, tuyambe tufuna amagezi go kuwenjera y'ubwisho kandi nshabaruhanga amwechumure kirungi yahumura kandi nshabare fair idije atwegisa kushemerwa okusima amagara g'ensengi. So let us celebrate her. Yahumura tiyabonabona, she has rested, she deserves it. Akwetire byakubasa muzeji, she deserves a rest. Yese twena amubona tukatwendera. So chimena dine bwawe bingi ntabwo tugeze bici batujyana ntabwo okay. Na nimshawara ngabandi bishwa ntabwo mibiri ya mwakiraje because she has been a good person. When I proposing that you on the wrong side. She has been a good person. Kana shawara ngamuzeje kana afero wanyowe kuma kwanje kwahendeka. I don't know what to do. I've lost a best friend. I've lost a family. Niwe family member wanje wenka uzaidi ya tatu kumanya. So tikumanya hii hati ile tikumanya kari kama tikumanya yes but I manage but tikumanya but I will make, we shall make it through. Yeah, Junior Mark, I'm with you from day one. Machimanya shot me issue akije rwaro nikoranye we na ibenu mwenyeji batari fauni batai ngeni sa projects akija akuvuga mutwe yangira atoro bajuru mushasha namgira tuzomi rwaro kabura kuza posta no mutu kafuna live karabuza kuyangizire akanyata atatwira stane atino hara college. So nani bashaba inyuma y'ebe nakora, she has been doing it for the love of the people. Actually yabuze kwera gura abukunda abantu no kunda kora no kunda kwekeza sente warebe bitwe ayanje kwitwa mu marwara gabe yanga kare. She refused but she had the potential ayanje atikira zimwe rwaro bajuni abandi bakora batani namukama tsumbi rwaro binika no kudisoba no wajana no muzi wanje kumanya wanje hamwe tukumanyana wanje mwina hamwe namanyejwe yanje ebyanje namaye kutwa mechino kurya namanya future cy'umugwata. So one thing is, let us celebrate her tumshabire ebyamshibura ngamusasire kandi tumshabire kama mhomzeje. And my brothers, I'm with you up to the maximum. I'll take care of you. We shall manage the little that we have, we shall share. And thank you so much people for supporting us. We shall hanga ahereze mama witu icyo cy'umunsi. Yabari speak three things about my aunt that I've really learned from her. And she said about time that Auntie Abayomuntu atakundira abantu musinga nyuma. She used to love us publicly and she taught us to also love people publicly. Shanga
you learn how to love people the way they are. Kandi chashimbendi kundira kana yonchabe na kundira ako omubi n'umurungi okumbendi andabe na kundira, and that's how she has lived on loving people. N'umuntu atakusosora, n'umuntu abe nawe rokominga kubyomwe, and she's the only family I know at our dad's side where at welcome after our dad died. She appreciated us, yatukuza like her own children. So I've lost a lot, but kama nwari kumanya kwa kama nwari creating this faith, but I didn't believe it. It was just a calamity, a disaster. Akwana right now think a teaching is, but I know I will accept it. But may her soul rest in peace. We have very many families. And your family, Omar Simpson, with all due respect, you have been there for us. Having need, when you are calling, Marika, my Jesus. I want to go back. That's my family. That's my family. And I have friends from all levels. Nobody's given campus. Thank you for being there with me through the stages, for all the messages I've told, and everything I've learned from you. About social media, where by auntie. Now I will conclude with this. Abinchi Mwanga Mazina. Tima wanu kumpura, Abinchi Mwanga Mazina. This is the truth. My mother will never be matched, whether you like it or not. As a female presenter, she will never be matched. She will never be matched. Okay? Then as a person of heart, she has helped so many. But this is Africa, this is a world. I know the bad ones, I know the good ones. I know I've put a target to my back, but I know the bad ones, I know the good ones. And I know the people that are coming. So, this is one statement I'm giving you. I am an artist. I am doing my work. I don't care who you are, what you do, or where you come from. If you can't afford it, pick it up. If you can afford it, come buy it. Respect it. Presenter oijaha osase abokora omukazi wawe. Speedy no chimanya niwe twiro bintu kebi niwe wa MC as a radio tukora tumaze kubwira ibyo nyina kubanza kwasima kwija kandi mwatori kamana minchi kuko naye gusa each audience ne mugenzi yoka nengarumye yanjye ati naza kumenya audience yanjye n'abana musiyanti ungarike munagira ati yiwe umuryango tata ati audience yanjye nechi yiwe ye mugu ati turi musasi amshara wanje Claire nsigaonje muto mundeba nicyo busasi mununga tumazire hamwe imyaka iri na 30 basa kwa mutakuchimanya ngasubira hamwe turi love ya mani ane kuramu amapenzi murakoragani
ati nje hano turamemba yeza ishatumije maze barebe imwe aroke shabashe kubana bamani twabari mwana barabashira ati nowe ninyagashije kugufu junior mama murebere ubwo second born no akishatu aho ntotwatwaka mukomegenzi ya mpaka jambo ati niyo gomeza mao ati nomujyango ni importante ni importante ni importante kubi nonga mukama mpeze cyumuru kirungi haza amagarage abirita kubara kandi karabuna bara mukazo gukora mukakare ni mukikumene n'icyo kabuna tanga kuza radio mukasheshe zakamba na siwe ni mboroga nangwa chief ni ukira kumwambira tarimo nyombera radio and you can take kuyombera because I'm working and I was working looking for school fees for my boys ahamagarage yashyize kubaho steve kuba kena ni mbona bagamba inabagira ngo bagambe tarashwira mu kazi akashwira kuba sinayibuza mama yisaki timo barya so turabwira ubwire bugufu ijo kimvuga sheshe ati ni shashe kifuba ni shashe nisebo tuibwa tomtoro adiba ito tu insurance yeye magari na ngweno insurance hizi ni daktari kusaka disa ni watu service doctor services ni ngweno ku position se jowe kintejo ukitera mutoki insurance zo kutereza zikora ibintu bikire ati tuza umurwaro tuya insurance yitu tumubwira nakire muza kuteka gutera so on admitting amutahimbazi naza kuteka tuzahera utoshtemera kabako ngatera zabashahe muza kasheshe emwe umushagira ati cyayitagamo ambulance kashe ambulance katuye mu rwaro ni kusara fara ashira fara tonde cyatuye mu rwaro akarya mani agumeza mana abakubi twamuta ambulance umusati aha emergency unit tarashohire ambulance ina magarage kasera ambulance kama mezi chumuruki mwana mugaruke mu ichumuruki mwine nugu mudera magana mani mukama maheza chumuruki tsaye ndakushima abatuye bachemerimo abatuye batembroinga vision group specifically Radio West na TV West Claire kaba manager wa TV West wa Gitandikire anyameza kumukuza wakuze nyuma aho muza radio kuni kuri meno mingi imbasimo mbatera umugaro aba vision group ndakushima Great African Radio igereze guhumura umugundi bamukora kurize nawe ene talent n'umukozi mu murongo namutera umugaro ndakushima Danu Hemba akire pick up yokora byona kandi harimo n'amajuta mutera umugaro ari umwana wanje gusiriza ruziyo kawo tweta kawo ubwo mushira kwasire ikimotoka cyaniza kipakinga haya so cyane no tobi eniche man atiwe ugatushabire through you ikimotoka cyamizi cyapakinga aho abantu n'abantu banywano barya byona taro na burufu buryo kwitukura bahona nengera mu akireba banze mutera umungaro mungere ngaro za chairman witwa Rosifa Baron unopposed umwongere ngemera kureba atoro mwashimira chairman koga aruta yari bashu na ndebesesho ya kankwite speed niwe ni time yawe nambwe speed nikushabera next time uje tukore kankwite yes ni kartera hono warya parliament na kisika kubira abantu banyasha tubagira yes ati anonilo mwana wanje mnonga Fredo kataba bija
bakanya muri zina gitu sharing akabagambe zina y'ibishaho ndimanyahori ukozere ikintu arufo tinkakire baka usanga leta za dance tabushabasenda nari tetebe nabashomba fredeja actually ngize witwa tabara yabaneje kwitwa katabara mero bakuri sabi yo kufirira yuko abantu bakuri bari muze witu umuterengano nyinje munoga ate tunazurra umuyemerere gakire ndebe n'amana macane ngamba kufirira katabara muze umuterengano kugira ngo ura zezo ezina zirangu kwa 1 2 3 enter yabare uskatabarwa y'umutumani yanakushima banywana banje bona especially abataka babizirindo maga maga nsabo hino abatariyaha maga na teresimu ngwembe bayafumu rwiji maga na teresimu ati ni burabantu bari bahari bati iza bakuterisha nanya uzi na TV n'ubanza yes kandi ragira ubutumwa bushinzwe nanye ndiwo mari wajya yesaba burijo kwato mushani za TV banyamwari za tayari ejo ne tayari west Chiga TV west nehinda umutera mu ngaro nyinshi yabe no kutubera kandi n'umugenzo biyaza kufa rotya turaruma tutura kuri gacenje babere mu abantu babiziringiro bakatwakira ku rungi munonga ari umunyana wanje ndakagere ndeba Fredo katabura umuterenga rweze twakazire ngo twayuramu A1 A2 3 enter musasi ni musasi ebyana bikora nda kubiyemo kujya mutakasha ngushira mu kurindira abashoza rero ni kuzaro y'inora ngo mushije ati wacenga twakwata mukubiri nyana kusima abantu abututwira hamwe kuri no zari bo abantu munyakuri nyamutubara mujungu marara abantu bitwakacenje twiro myanya 3 naho ndijo Mr. abantu bagacenje bare musha bacerbize yes abantu batakabitu ngira kusima chachi yitu yagana matazi mu kushobora no mugenza bira nashaberayo konka yashongane mu yabiraheza umugigi so twenda kuzimushongere ndijo when pressure no yari tekizo pressure inkozera kubi bamukwasira mu pressure kandi bamukwasira mu nakandi katubunyuka bekari umusi kutwara umutima haro kutasemo no kushoza so obwe kutasemo utigwa katubunyuka umuntu wazibera then kushoza mushaka mwaneshora itereje kutaha wachenga so icyo cy'umutwire kameze cy'umuntu cy'umuntu nenda kusema muramu umucyara umugenzi busesere atanye nawe kutoyerega twaza mu class uko kwasera bitoke runani mwena kongera kurya umuterega za burijo ziriye nyinshi niko recognizing I'm not I respect you so much thank you Mbusuit Haji Adam Banana Haji Adam Achiru okay muzei nikusima munonga kandi turikangirira munonga mwe tinyire cy'ingamba niba tata niba mama muciteke kandi speed nakimanye muzei wito takushira kutubara mushangazo yabari munonga nisima bazire bitu barwara kunjiri muzei witu ubanzi nabarwire tugerezo kumurwaza no yansi gota kuziriki kongani kamisa zakora igishobora gutwara umanya nabanza gutwara umurwaro utakibeze barazona nabitaye gutwara ni pamenza gumiza muri bimze datina uhame ukina abana bawe bena nabishukuru ikizo hateka tungere mwishukuru za bungari ndibo riwo muri juguningwa bashana no kureta utanu batangire gukora asomere yazate nahinda cy'ikindi akora iki ebesubu ikihaburi hanyuma no kuri mwishukuru kanakwa amyaka mito yes
ba MC aje gutaba yabari utashoza ejo kweza hano ukiona ndio rero wanza kumsinda kasondere so gutaba my brother yabere mno kuri chamani utraza para tumera ukanyambini nyamizi rebe byo bivuga mane byarutaba ahimito kumene byarutaba aha anga speed jani mugamba uri yari yari great guy yabare mno utashoza ati ni mpereza hage ndizo turebe abonye niyo plan sebo takagwije jero uchifuba abantu bakwanza kubi you know nyarwanda ayivani ubitwaramu tekayije kara abanza bari bose twaramu programs radio twaramu ka specifically nabona ashasha is my brother because very close kandi nshongeze neza gukora neza ragambe turuga muri kibibi nemera abantu ko kabana bamawe baranyata Ivan Murungi nakora nakabaga master teacher kandi kozana kira chopa emyaka n'emyaka bana bamawe ndabebaza mwebari kushanga mwije kuturukangira like this. This is sense. There is another tomorrow. Rest in peace. God bless. Amen. Guru Rasta umuchika. Guru Rasta wachi aine plan. Epale zifire na mwacha bridge. President wa Kanasa. Ivan, mereka. Umecheza kwa Ivan kwa sababu mukama wanje His Excellency akataka kumhostinga chakora Voice of Kigezi. Yes, Voice of Kigezi bansoje kwate mwibondo asa kwa tishara senani abangane atimanya leader of opposition parliament wala lewa senyi na kwate mwibondo watu sirenda actually anyira kurongoza umwana natukunda twenda nato atuwe wa torishara William nato you my very good girlfriend nato kimesa umukazi urushije baratakizire yes kinga rweza mutuzina rwara mukino muzana Paulo bamureba ishabiri hano kansa abaturani berega rembwe tubaje bana bitenyero barabashita ati Paul nani Paul nabura mukace abukaza gushangana mutukuza mukazana yes ati arabavuye hakurya abashiki banje muze turebe abashiki banje n'abasaza babo muze hano barebe neza bafatari bacu izuba ryitwa februari kandi twuriye twitwa februari mushibitu papa nike mushaya atabana basista banje n'abana ba cousins brother banje imana kurongora Nyarwanda nandi bivuge muteteri iminota ibiri y'ibintu obuzina ruguru nyirakse Raga. Ayira yize. Abamusemero
kandi turabashimiye cyane Simononga uko hinanye niwe kugira ngo iki gikomeye mbwire kumenya ko Imana ibamugisha kama bezo mcha cyane nonga kandi bashimira ko wowe yihangana icyo cyanyiba kasamachura nyangoro bitute urumva ndashimye cyane abantu batubaye hafi bose abo ku cyari n'aha musaza wanjye kuba wihangana wacu kuba wihangana Imana ikomeze kandi ikomeze arakoze yagira ngo ngume ngume tugire iki ari cyo shongoro cyitwa cy'abanyagatolika tugume tugire iki tugume twetegere ati ari umukwe wanjye mukwe witu wa family yitu Simpson Toja mko konka yaba naija aina na family yao bantu nyine kubanjura because hata n'abantu banje mwishwe wangarebere abantu banje atikoreke Simpson abatabana bawe ido tuzira bojo bonka ati ngwerirwa kapa Simpson agashwera munyanyaza Onka mushwira bazara abana babare mbago nababojo nibingi nonka banje family yona nemereje yonka ikaya ziri kwayo ati abese abantu baguma then ndekeka kirizo kazi cyane ayo bari mu nda kabagamba amazina naleta mga Simpson kandi kabagamba n'umwanje nshashaniwe ka family ngo twose twatanise kandi tujamwe twatanisize hamwe so yihangane turaniwe kandi tujya kwakira abantu mwena okwisha mukatwatsa abo urugambo rwetu rubi konka usa kwihangana abo kwa nanyini mabwawo no kimenyaje myanyo kwa katwaro 3 years back now but we've been together for all this time and we shall always be together. God bless you. ati nyewe nawe twabedro machenga mukama bagenza kore ki abahumuze je beno najya nimpendera nti tugenda kubwira rwanyu wingi mwana muzahare imbebare kwijuma namba mpango uriwe ibisini jana za kwari kugareza nkora umwandijo kandi rukundo igereki munkwase binaza mbagumire kubasingo twiro dabo mukama abahereza muki ebare kwihanga with street is very you are friends, you are brothers and sisters. And thank you so much. Usibanda muhango ndabanje nakuti abantu muri biki tikukaza kwishishije abakacenje mwe bari munga abana yitutura abahantu mwe bari abakazi bari kuvuga bakori atitia and my mother's sister in town. Wenu bantu bamuriyo cyomere kensuri kisane zatwara kire kaje binonga rero tubimusamu oichitinga honorable Chabrani Bob Wine, President National Enterprise Fund, the leader of opposition, family y'omukuru Kabagambe n'abana bawe,
family yitu kurugaro kungira ubwangari ya mwami Rumanzi no mucyara wawe Ana family kuko abanyanjire banyetarorandi kagira kandi indugakujiri mwenu enkuba eyibagamba ekitire akuba peya akatubere tara yatubere tara yaza radio zambarara zona yaegesa mwebale kumweta chopa akuba chopa nekintu ekitura hingura mwenu mwebale mnonga abanyambarara mwebale kumukunda kandi nyo nashemererwa nawe omuntu mukuru wena yazgenda haba hapafi akwara hangana nateronda hara mutebekanisize na wati mushobi omuntu yabaye n'uburya nahingura n'amasara zabugiraki mwene nugo mujabiro kumurkureba ha kandi ninye namubagambire ecyashemeza munonga no kureba ngu mwamwakiraje mwamushendekerezaje kandi Rumanzi wayegambiraje kuri ngwarira atashire mu movement abire yagira mu national unity platform niwe wa PFF People's Front for Freedom konkomuntu yana rugomo NRM akazomira national unity platform I have no problem ebigendero bagiti bimwe nambe nona leo chagura nyina kwakira mwengera rombaho kandi kabagambe niwe yebale kutwakira no goferira akodi okuwayenda kugera moti cyabandi kibe kindi kandi cyabandi wisingiro niwe ninkukunda nangwa mureke kumwango bakubogu na warukuza kwa chairman wa isingiro tukabanza twamuosi yagenda takine buzinzo bakabaza kunyitira mu arnika ho abajema omundizi ubwo bwabari chairman wo mwenu turayi notigire shongagiwe kunga kumurase yo kwa humwe murengu mwakunza mu haboneza mwakorra abantu katwaka ngeni zakuma speed yabale kunkunda yabale ku umuntu wa movement na mwenu kwa wotari speed akaka yero na taru kagambira okana speed na kagambira okachambira nyipara zegamba president wa national unity platform mukia umurteke wakali era abantu tababaku torumzina torumza yero zake itatwachire kashenu bwenu speed na nikusiba yabale tukanywana nikimanya torafira kibina twanywana imanye kibina cyawo yabale no echamuheru inyena ngumba hamise koku okoko mukuri yagamba Rumanzi na Ana Dr. Besije n'umunyabuzare wa family ya Rumanzi eti family eyime mukatokozi koni ano bwana agambira abanyina wa Kireya akakora ka district community officer yamara imyaka 20 arukereza government yagereza kuyaheza yija twamwakira mu kibina cya opposition no kuserizo omukaya Rumanzi kandi umuntu nomwe obire yaza muri Kireya kandi agarikire akuza kugenda yagerwa bene kaya Rumanzi yona ni manyoke ya opposition bene ni pendera ninyana mu bagambire mukano kiza resi jantumire kandi Ana no kimanya emyezi kesha tewire ukisha nabwe nakuretera ubutumwa bwa doctor emyezi nkamushanje hwire tukijo wawe na Dr. Besije twizire kureba muzeyi tuyija bugangaro muka echakireya cyumusasize cyamusasa kwararwo muchome naija kugaruka naija kuzomukana kureba kandi twishani bakaba gaje kujana kureba nije kigenda kuchugana
itwe rufu turukwenda ngo tukigambeho bingi rufu n'umugimanyo kweri nuko omuntu koko yija omukuru cyaguranye mu mwakiri besije kwarije mu mwakiri kaginda kwarije kwajya ushonga yenyine mu mwakiri baba mwisha kubarije mu bakire ko kamwesigiremo rero peteragira konka mutangana mureke kwitana twena turyabira gusha bantumwe mureke kwitana abo bururu ega message ni na mugiba mureke kwitana abo bururu mureke itwe n'aba chairman n'aba president ba Kyagulanyi n'aba president Museveni itoba ry'umugisha ntabwo kitayiningire mureke kwitanira hagati y'ishaha bontima abantu bari kurorera ubwo mukitera mugira muti mureke mwiyashe woga mureke kwitana wabura mureke kwitana ekikare ika productions iteka kukibagambira abantu mwenda kwitanira ekintu kitari cyanyu mwacurra mwebale munonga omwami Rumanzi obutumwa bunyine niwe ndawe bawujyangurozi mukunuze muno mureberera abana ba Pireya kwatanse na Kabagambe koko bwanje ukwire niwe kandi yebale kumanya ngorashara ubureshu nishoke nakigiro kukigamba Museveni kwa Rugante yebale munonga imamare wa Rutina attention ikaisirachi attention ikahwire twabona no kusitama inyuma tendani tusitamoni leader opposition seven yes yebale mnongo na Rose Rwankore na Kabagambe nito twatandikira ikikombe na note nito twatandikira ikikombe cy'aba master kuzika obo oze kuzika obera ku point tokwateno kakwateno icyo ndakara kukusimira ubuze kukungubagaza ukungura nena watoto ndakase leader of opposition nikamhindurira kamawe ati nienda kutwara mu gishogo abo mwerati ngatwamuzuraga amapawuzi nienda kutwara mu gishogo nawe tikayeta president wa NUP hapana kuyaho ninyeta amani ganje ngakoma a leader of opposition kada kali naitwa Bright but in the interest of time Bright izo imera to Bright niye naniza kweta leader of opposition koka niwe regional this speech nienda ugambe bugambo byo kumweta tinkweta choka Bright hora antisinjo people power our power kama wanje excellency kama wanje ustinisa Robert Kyagulanyi Ssentamu leke Bobi Wine leader of opposition ustinisa Joel Sewini kama wanje Jacqueline Joliet Kamusha wa deputy president wa Western Uganda nimeroma tokea batokwe munga umutani kama munga ni kama witu okay wenu abandi oyistirisa kuwengu kama wanje kuyosa yuza okuwatire umwanya gw'akabeho kweto kwakunga yazo umwanya gw'ibintu kurwa center nanga oyistirisa Nyanzi Fred wena to muwemera abantu bakurebe gukunga people power our power kandi wa mwitu waragabaga nitwakwakira na itogoromaka umwanya umushinja excellence niwe alfa twatere bendera abwame y'abangarasite so baada mutaka speech kongana nyine kushashane keji kandi mukam mugenzi kireya amwe ranga mwechuru kirungi anyina twaru chogu
nanye ntunga umugisha okutakuboneka munonga nyimuse mukama wanje leader of opposition kandi abanyasingiro okimanye nguti nico district omuli nkole etine mizi batwana bazaganisa mizi kumurubire murenga gatanu niyo tura ejo mu karantini nababwine Kenya bishaza muri kwenda gusigusa obutare bwona hari umushinga utafata mizi n'umukumanya akabukinga bwona ngwenu ebyo bintu na namarwaro tibini niyo district emwe etini waro don abaza bazambara wewe bine bizibu bingi n'amashobora y'abantu nabi babana ugamba mukama wanje obahumurize kandi urugambeho wewe munonga kandi yishiro kashikaganda ni ba referenda batayibo mjenzi Claire Chopa abantu bisingiro sebo president okushebe yoka akareka kodyo basebo nabanyabo bangasimwe nantakanti wabukuba omumbeera zoona tuguma tulikwebaza Ruhanga tulikumuhereza ekitiinisa abokuba niwakumanya byona kamande bamukyolina kwerekanye tugamba mwatangara kamba herezi mweli era kutwala omukishogu saasireka y'omwami okabagambe ni hano munonga omukyala Claire Chopa ogu abali ebintu bingi abamwe bakumanya kwabira ali ha radio ali omuheereza mulungi abandi minywani muwani wabo of course family ye n'abandi twena tube ntumanye mu miringo mingi itwe omu NUP tukakwatanisa nawe yatukunda yareba ngu ensonga ezituruwo n'ensonga z'ihanga yahinduka munywani witu ekyo tukyebaliza Ruhanga kino kavidi akumbe nindeba hasa kavidi aka nakira nekemyaka egihwire nijani mama mungarebire abenagamba ali president witu ahataka twegisireho kumwami Rumanzi yagamba omukavidi aka bakambuza Nyamahuru yambuza tubitiwe Kyagulanyi ogu Bobi Wine iwe n'omuteekateeka ki aby'obwebembezi yaje Bobi Wine ogu onobo Kyagulanyi yoni mureba mu bwebembezi ataka twegisireho nga NUP yajanga omushiija ogu nkamureba kurugira president aja kubituganira akiri kweshongora niwe atandikira muteeka radio akira kasikazi kato kina marasi naja kututebeza konka yajangu omusigazi ogu yamwita omusigazi abokuba na mukizo myaka yajangu omusigazi ogu nyowe nimureba mu obwebembezi omiringo yona ewe yagira obuyuganda ine democracy buli omu ali kwenda ayesimbeho abantu bashareho nohuba kwenda abebembere abantu basharaho ngo ni Bobi Wine ni wowe niwe basharaho niwe bakunda abena mu respect pango yajangu nyowe nimureba mu obwebembezi ataka twegisireho nigira ngo niwe yatandikire yaje tubitu obubiri bitiyo omuntu ogu nabatahibe kamba igiteho tukwatanise twetaka tambwire munonga konka twenda kumwebaza obuheereza bweye akandi omumahurire takagira omu politics yanko speed yabigamba kandi omumahurire kandi omunyamahurire aha TV aha radio byogenda igamba olujungu bwene amahurire nimanya mukaki bwene nanyakare mutahi wanje kude amahurire konka of course ari kunjiraho akabitahamu takabitahiremu konka nitwe turi kumwegomba turi kurukiza ibyagamba aha radio ku mu Western Uganda tubikunda Msima Ruhanga abamagarage gabe gatari malinga myaka 5 n'eshatu tube tumwetenga mnonga Western Uganda ebene kimwetenga mnonga Uganda ngihanga
tumwetenga munonga tukumuleba mu ebintu bingi bwenu konka n'ekyobusaasi yatugendaho konka ebigambo ebyagambire akihulire ninsaba Ruhanga tuyambe atukwase tubitambulireho ebya politics tulina kuba lutalo abantu besimbeho abakwenda kwesimbaho boona abantu bashaleho noho bakwenda bebembere alebo zona nambwe nyowe abantu bakwenda kwesimbaho boona nibaha ekitinisa nabo ntakwikirizana nabo hati nkabatayibita ba NRM nyotikwikirizana nabo ahubwo batutegekere kubi kongo nibaha ekitinisa mu NRM yabo hasa nabo nicyo tukubasaba nitumutwe ekitinisa mu NUP yitu mutufuura mukatufuura ebihimba aba NRM bakola enkungana bagulana bintu bija abantu bija bateeka ebyokulya babahana sente ito ba NUP Kyagulanyi akakuza ahantu n'eminyafu nitiyagaasi ahabweki nimutiina abantu ahubwo wano jangu ina maani mu bantu iyo baje kwita abantu noba nobatiina bagende bahurikize bo beesarreho egyo niyo Uganda yitu lyo ntwenda kuyombeka itwe buli omwali okukamudanayo ekitinisa ati tujja kuba tuli mu gavumenti but ebintu abali bijja kuba bali mu opposition very soon by the way very soon konka tujja kuba tubaha ekitinisa tubaleke nabo bakola activities zaabo egyo niyo Uganda twena etukwenda ahokuba by the way no NRM ali mujani babona ba NDP bonka no NRM yaba bamwe tibaliki namulira bisemba bule ebisinjiro nimbireba ati kyogula ekigamba batali bitu abantu konka nimanya ito twina agenda ennungi aze ntuyija kubalabya gye katugenda omumiso n'ihanga liitu nikyo tuliho kandi Ruhanga liniitwe tuza kukisikaho ekyo ebintu bijja bikugenda omumiso kandi nagali abeena abigambaho ati ng'omwisinjiro oku imwe batiina emiizi timuli banyayuganda n'ebizibu ebimwine byona kambuzi amalwaliro ganyagooka ga gavumenti galimu embazi enguudo zanyu zoona zirike amasomero ga gavumenti amukutwala abaana banyu amasomero ago galike eminyete giri aha okayinza kusoma naki mwena mwine emirimu hati nimuleeba Uganda okweri kutugamba ebintu ebi imwe Bakyagulanyi Basenyonyi mu Rubaga aba abantu boona bali aha kandi ebitu Western Uganda abantu kulyali bagenda nibabagamba nti Kyagulanyi ogu nibamukunda Uganda yonka ahali Uganda imwe temukwenda mpinduka nikyo tuliho ekyo azitwe tutambulira amateeka situkuza kulwana na muntu weena tukuza kukwata mbundu z'omukishaka ngaho ahubwo twakwata omuhanda ogwo ihanga liitu tirikwija kutereera kuruga aha independence abakumanya history y'ihanga liitu aha independence obwebembezi tibukahindukaga omu buteeka tikikabahuga buli alikwija naija n'amaani abantu bafa oli bamwihaho kifubu nanobwe biza bamwihaho kifubu nimulaba kavuyo kutukusigalamu hati twenda empinduka ebeho ey'obusinge ihanga ligenda omu miiso kandi ebintu ebikubaasa kukolaho abikutukyasha enguuto amalwaliro nimukimanya nti sente ziriho ahabwokuba nimushashura omusoro kamagambire ekyo ahabwokuba mu palamenti abamu nimuleba nitukubirwanaho ihanga liitu eri buli mwaka hazenyo ni report ya Inspector General of Government uko n'omukozi wa gavumenti akakola report yatugira ngu buli mwaka sente zikwibibwa aza bakubiba abakuziba bali abakozi ba gavumenti abali mu gavumenti 10 trillion shillings buli mwaka 10 trillion anko speed trillion n'omuntu yakole niki obutabarwa buli mwaka obutabarwa 10 nizibibwa bali mu gavumenti ekyo ti report yange nga leader of opposition
ejo ni report ya government y'umukozi wa government wakweta Inspector General of Government hati wetebereza obutabalwa 10 nubasa koraki buli mwaka obutabalwa 10 Uganda Revenue Authority buli mwaka sente eze kukunganya omwihanga lyona n'obutabalwa 30 hati wetebereza nibakunganya obutabalwa trillion 30 onko obutabalwa 10 basibu tukabita kubonabona n'enguuto mbi twine mizi amashomero gali kubi amarwaro gali kubi izo sente ntwenda zikalicho mbandu zineche kwibibwa nicho tulo kandi nohangane hamwe nitwe tuzakushikaho chikwe nagambe binya kuko ni mwenda kufuliza ulikuwa presidenti twenda kusasira family y'umwami Kabagambe kandi awa president witu nitwe twijana amazika miliyoni 1 saba ruhanga Claire Chopa ikiyasimire amuhereze cyumuro icyebirembe cyo gusinja mukirize naninjira atakamwesire ntuzakora kitari fair abantu bakuriya kubera kugwa uringanisa noja kumwebe mizimurungi azomanya gwa tugwino muri NUP nani nambe yajume mukache bulungi ahubwo abamene mu running amuru nyakore mwashoberwa ubwo bwari senyonyi ati no wetaka akakora iki president witu taguranya yakoze ahubwo president witu ogu akaruga Buganda yijoku twatungo mukasi kuruga hari yatunga ati nanye tata akija handija rwampara yareba y'umwishi murungi yamuswere azana na batahibanji na mwene ni Taiwan inesha kama yanyu sawa president witogu no mukwe wanyu umuko umukwe na mwene waliaha anyomuka kakore cy'abantu babiri rero president ajagamba mama Jolie Jacqueline tukamushaba na Habibu Wembo Jean Paul cy'abantu aba Habibu Wembogu niwe national mobilizer witu omusya kandi wali mu Wembogu nawe nagambo Nyankole namwe nimwe tubali mu munoga baramusumuru Nyankole kamukwata kazinda no mu kiga abaziki batayi banje n'ekitaro cy'amani basebo n'abanyabo nibasasira nadara baganda banje n'ekitaro cy'amani Isaka Bagambe nimusasira ekitaro cy'amani kaka yasamakahi kaka wagambe bigambo birungi natandika kweburuza ngalinda opposition kuyagira nti ishe akiza ndize mbija yareba y'umwisi nanye nizukira nti kaka wanje akangambira nti mama wanje akamwira Rwampara kaberebere yes akachweka baketa mwizi yes toka Kabagambira akagambo kamwe bigambo bya kaka yagamba aburinganisa ensi yawa mu buringanisa twena ntujibamu shemerirwe His Excellency Robert Kyagulanyi na timu yeye ekimuru kureba kitukurwanirira mu nseegi n'oburinganisa nahura aba PFF barigamba Dr. Besigye nimukimanyi constitution yitu netugira nti omuntu yaheza emyezi 6 aliyo mu kihome batakamutwira komito nibamuha mandatory
bail. Dr. Besigye emyezi 6 agikize batakamutwira kumito. Mandatory bail agifunire abaki ibwa yo ringanisa. Rutukoraki ruturoho omusigazi na nomukade mutwegindaho tuwanirira obuki akari kusembayo mukahuraho omwana witu mutayi witu kubatira omu basementi bakamusala ebirezu bakamucumita emisumari omu bijere na n'omutwe mukamurra mutwe mwentera akashani y'abaali owawe owa neiba owa sentazi wawe neno wa nyoko noba nobugoda obonirota okukora ki Ruhanga abandi kakangambire Ruhanga balinde organization w'amakazi nabwo kwenda kare kure ati wesebo ukumutunge ubwire wijaha omakadi ganywa kwa hato buru arampara ukumuije uyende ku miliyoni nyako wabura Honorable Johnny Jackie tukawisha bani deputy president wetu kuruko Western Uganda kaba ramuso kache aite president ajaka bari mnonga leader of opposition Omwami Kabagambe Haji na mama n'abandi abaziki Shasha nimwe ka National Unity Platform uko kubagamba niwe nitwamisha ba Jacqueline Jole nijwekera kama wanje Kyagulanyi mu Western Uganda ntaka mwesire nimbanza kubebaza no biriye byenaku nabajanga urukundo tesherekwa nyabura mwebare kutukunda ona shima akatukunda hati rero twazo mu ntebe mwenu rukunde jekumeho kandi ekindi kubagambira nijangu mwaba mwamuhira karuru nko kukarikinji mukalinde kugira ngo ahibariro kahikaho kandi karangirirwa mwebare munonga nebyo bice bagenzi banje munyikirize no kwecureza nyete mukama wanje owihanga lyona yine mw'amasoko niwo mukama wanje ihagambe n'abantu webali munonga sebo webali munonga nyabo nyoni umwishongozi nanyikirize nishongore aka kazina Shitwe abebembezi ba chachi abenju ya Atomugenzi Chopa mshija we hamwe n'abana family yona basibu n'abanyaba baziki Ruhanga simwe nyendo kusima bagenzi banje bebembezi abo kuba ebiri kusinga babigamba kandi nyewe nko muntu erizoba tinijaha nko mwebembezi kandi nka politician tinkijaha nka Kyagulanyi erizoba nijaha
nka Bob Wine abanyankore ne banyita Bob Wine nishunganiza kujiba nani shoma t-shirt ya batabani ba Chopa ariko great mom, great sister, great mother and great friend. Nyewe ndio mu ba friends. Nyewe na Crea tukasinkana tukavugana okwezi kwa December umwaka 2021. Yes. Elizoba nani yendo gambo Runyankore konka barugamba Munonga. Kana bokureba ninye akabegeso Runyankore. Kandi rwanje rukafumuka ruona rwagenda nkomeka. Akishama mukirize ngamende mizona. Uruganda ni murumanya tukwe. Basi munyambi. Ngabe magambi rwariro nze size nga mukulembeze. Niwakubadde ngabe babategezeza Chopa abadde member waffe naye nze nzize nga mukwano gwa Chopa era ensonga yino nze mbadde musajja muyimbi emyaka gyonna naye nasinkana Crea Chopa mu December 2001 nali muyimbi nga nakamaliriza university. In fact nali sinaba kumaliriza naye nga tuyimba mu karaoke nga music wange tebamukuba ku radios ewaffe yonna. Radio emu yokayoka era present omu yali akuba music wange ate nga mukuba kiro nnyo ku Green Channel baali bamuyita Bob King. Naye nga mpuliriza radio nyingi, radio zinali nga mpuliriza kwaliko Radio West, Radio Best Gamampure. Kati ngaba artist nga tugezaako kwepromotinga ewaffe nga buli wotwala radio kuba ebuganda waliyo competition y'amaanyi. Ate music waffe nga yakatandika ffe twasooka okuba alaga nga tebanna bamutegeera nga buli wotwala music oba ku CBS bawulira nawuliramu naye nakamba lwaki toyimbye nga mayinja, lwaki toyimbye nga sebata, bino tebitegeerekeka. So nga tunoonya okwepromotinga. Kati mu December wa 2001 twali tulina group gye tuzze nayo eno erw'ebikoona nga ya karaoke okuyimba nga promotingira music wange underground. Naye nga mpuliriza Radio West ngera manyi ecoveringa Western Uganda yonna. So nga nyina CD yange biseera ebyo CD yali very expensive. Era nze omu ku bayimbi abasooka okuteeka music wange ku CD abalanga bamuteeka ku tape. So bwe twajja erw'ebikoona ne ngamba nyina okozesa opportunity eno ngende ku Radio West ntekeyo music wange. Era bwe natuuka ku Radio West bwe twava erw'ebikoona ne ngenda ku Radio West ekiro ssaawa 4:05 nga mbuuza music director ne baŋŋamba taliiwo agenda kujja nkya akeera yakeera nnyo ku makya ne baŋŋamba ojja kulaba Chopa. So nga bwe yabanyumiza kituufu naibaka awo ku ka bench ku ka form aka Radio West nga mulinda we nasula all night sawa 12 ez'okumakya nga jje omukyala yali ayambadde nzijukira bulungi nga ayambadde kijaketi kiwanvu kya white kikoma muno. Kaka ne bagamba uyu mulenzi alinze gwe kati binajjanga tindaba mukyala ati bangambye Chopa singa zimanyi Chopa inakuba musajja kuba erinnya lya kibanda niwe yagamba oyagala nimba nedda nyabo nize Chopa nagamba yinze ngati omukyala mugambe Crea uyu mulenzi alinze gwe. So nagamba yinze Chopa ninga nsonyiwa nnyabo nemunyonyola nemugamba nze Bobi Wine ndi muyimbi naye mbadde ndisa akayimba kange kano ukateeke mu kompyuta bwe kanaba kasaanidde munaakaplayinga nga okwata CD yange
ngagiteekamu naye sobola kulekawo CD kuba nandigireseewo naye nga bwe mbagambye CD yali ya mitwalo 3 okugisaaza mu 2001 emitwalo 3 ng'oli muyimbi wa karaoke kubanga that night baali bansasudde 15,000 mu karaoke ze twakolerawo. Transport yali wabwereere, twali twajjidde ku motoka ya byuma era nga tugenda kuddayo na motoka ya byuma. Unfortunately ekiro ekyo emotoka yaffe ey'ebyuma yo neddayo kati ze neesigala embala naye nga nyinamu 5 zange ate nga banfuye n'okunfuwa bwe nayimbye so nga ndishuwa nja kufuna transport yali wanusu kasambo bakanaana ya kasambo yes yali wanusu kasambo okuddayo Kampala so nempa chopa CD yange nateekamu nakama kayimbako nkawulidde kalungi kalimu ddaasi nyimbiramu awo ate nza okuyimba obuyimbi ne mukubamu awo akapera nagamba kale tujja kulaba nengenda nenkwata baasi nenzirayo e Kampala nembeera nga Radio West empuliza yokka olunaku olusooka lwokubiri wiiki neggwako neŋŋamba oba naye balinga era radio ndala kuba buli radio nali njiwadde muziki wange naye nga bw'omanyi ebiseera ebisinga ng'olina okuwaayo ssente bakubi muziki wo ba artist abasinga balina ba managers ba Red Banton ba Chameleon nga balina ba managers nze nga nali ghetto youth so neninda wiiki yasooka neggwako wiiki eyokubiri naye mba ndyawo olunaku lumu ngenda okuwulira kano kagoma kalubendera neŋŋamba nazanya akayimba kange era bwegenda nagamba uyu mulenzi bamuyita Bobi Wine nga chopa yaliko nali so proud ogwo gwe mulundi gw'erinnya lyange eryasooka okuwulibwa mu Western Uganda so siri mukyamu okugamba nti omukyalo ono gwe tuwerekera kati ya introducinga mwenna gye muli mwandibadde temumanyi mwenna singa tyali chopa lwaki ngamba bwentyo because all of you majority abasinga kumwe mwantegeera lwa music politics yajja luvannyuma mwali temwanyize Kyagulanyi mwali mmanyi Bobi Wine era ebyo byonna omukyalo ono yankola bulungi nnyo era forever nembanga muwa respect so teyakomaawo after that yali December 2001 wayitawo emyezi 2 oba 3 mu late January 2002 nga nfuna essimu okuva Radio West eyankubira baali bamuyita Blackman Ambrose oba akyaliyo yali presenter ebangamba yafuuka kati RDC mugambe nkyamujjukira era bwe natula mu ntebe njamulinyisa asuke kuba RDC so bwankubiranga ngamba tukwetaaga akayimba kangulu kakutteyo nga nkuba mu Western Uganda ne bagamba twagala kubukinga for a show ku Valentine's Day ya 2002 kati ebiseera ebyo nga simanyi na sente zemmeka za kusaba jjukira 2 months ago nali nkyajinga nali sikyajinga nga ngenda mu karaoke nga bawutuwa 15,000 bwaba bakwadde nyingi nnyo nga abantu bajjudde bakuwa mutwalo bakuwa kitundu so this time bankubidde essimu kumbukinga nga artist okugenda okuperforminga nga simanyi na gye ngenda kuperforminga nenjogera bwogezi nga omanyi batuyigiriza era kuba ddanze nga nsoma ebitabo bingi nga nasomako ekitabo kyebayita Art of Seduction nga kikuyigiriza art of bargain nga kigamba ask for an arm and a leg and you'll be shocked how quickly you get it kanange nekyogera hypothetically nengamba wenampayo sente meka nambuzi oyagala meka nenga mumpeyo emitwalo 10 nga niza zeko essimu agambe ampive nagamba kale tubukinge ojja kujja wano ojja kera ku makya tugenda kuweereza ticket za baasi 2 tugenda nakubukingira hotel nengamba what munange olunaku lutuuka nga bansindikira tickets za baasi 2 jukira okujjanga eno twagiranga ku motoka ya byuma lole kati nga ntulanga loodi mu baasi nekyali wange bali bamuyita Shamadred natuuka wanembalanga bambukingidde hotel room namba nga yangenzeka mu classic hotel
era bwe natuuka omukyalo oyo ne musinkana banange ng'oluyimba lwange lukuba n'agamba nze nasindise Blackman akubukinge ne mugamba lwaki tewaŋŋambye nandiyimbidde bwereere n'agamba oli star tulina okusasula kuba abantu bakwagala abantu bagenda kujja bangi nga simanyi nawe tugenda kubeera twatuuka ekiro nga tugenda mu Ajip Motel natuuka nga abantu bajutekulabaani olunaku olwo nakuba omuziki olunaku olwo nava eno embalala nga ndi Bobi Wine mulala nnyo Uncle Speaker abadde ababuulira mami abadde ababuulira bwentambula mami muwala oyo yampa confidence okutambula bwentyo ye teyamanya kyeyankolera but she unlocked my chances ne waffe bawulira nga kikuba nga there's no chance balina okuba omuziki gwange kiringa bwe balaba nga bampagira eyo yonna yonna n'abadde tampagira waffe agamba nswala natandika nayo okubagira so that is how it was that day. I had my greatest show, my first big show in Ajip Motel. The rest is history. So I've come here first and foremost to tell that story because I've never told that story, and to salute this sister, mother and friend. Thank you, Claire. Safuna mkisakuga mango limulamu naye chiwatandika. I am very glad tinakumakinga proud kubanga mbadde nga ndaba byonjogerako kubanga gwe omanyi Claire amanyi mwete mumanyi naye Chupa abadde amanyi. I'm very very glad tisikuswaziza jase kinumye tisibimaze ebyo byonna nga bwe tugenda bimalayo ng'okyali mulamu naye Katonda bw'atyo bwe yasalawo. Basebe ne banyago tufiiriddwa nnyo era kitalo nnyo n'ehano ly'amaanyi munonga. Ninyenda okusiima omwami wa Chopa Mr. Kabagambe webale munonga okuba emanzi. Losing such a person, I expected you to be broken, but you're not broken. You even crack jokes. You inspire me. May God bless you, keep you strong with your boys. Claire, thank you very much for what you did for me and for the nation. And I'm so proud to know that you even believed in the idea that I lead. I'm supposed to be your little boy because, well, Tori Mukulu knew, but you made me, and I salute that. All we can do is to keep being productive people, being good people, tuleme kuswaza. Era mwinanga bwe muwulidde maama bw'akyogeddeko n'abalala, tusigale nga tuli bantu balungi, tusigale nga tuweesa abantu ekitiibwa. Nga bwe bakyogeddeko era nti Chopa abadde akkiriza nnyo mu National Unity Platform NUP. Ekyo kya kitiibwa nnyo era tetukitekinga for granted. Namwe tubasaba bantu mwe mutushagike bantu mwe. Tuli abantu balungi, tetulina ensonga. Twagala kutereeza Uganda nate nga tugenda gitereeza. Mbadde wano nga njogera ne mami wali ne musuubiza obwa minisita n'asanyuka naye tebogedde ku Museveni n'awaga kati ndugujjeeko nakufuna just RDC. Naye nga Lukunde Gumeho mwebale nnyo okutwaniriza, mwebale ku butatutya, mwebale tutreatinga ng'abantu kubanga naffe tuli bantu. Era let that love prevail. Let us keep focusing on a better Uganda for everybody because all of us are the same. All of us deserve good. All of us deserve to raise our children in a better country. Thank you very much for listening to me. God bless you. Mugenzi Mukama amuhe ekiwumiro kirungi ekyobusinge, amusaasire ebyamushobaho, Lukundo egumeho. Mwebale munonga abasebo n'abanyere. Ati aho Bobi Wine hakusiko warinjira. Muko webale nnyo. Mumutero mungabisa kisoni. Bana bakubiha Bobi Wine n'omutabo kimanya byana hinechi yatamka. Webale. Oli muko bunabo genze itungo mutwaniriza ne sente tako speeder squad
akule mchana nawe tuweze ankubire kwenye kaseto kwa ndio manyino Uganda watukewe mwesimu kami Uncle Speed waname thank you senti zangeze tuno kula vikango mko mkoto sona kuchaunu nugena katuina mkoko kiko katiri kibani wewa kula ila umanya wakowe batura tuenda mumutero mungaroria thank you so much pia zanga bapersona yes Fresh for Supermarkets, the best supermarket in Africa. Bashashanitwe kandi bahereza imtwaro 20 sekretari rai twenda kuri organizinga Nira kansala Nira which the president wa National Unity Platform mchakarani na leader wa opposition Joel Senyonyi waliwo n'ukitini sache hati nyowe kine kintu kinakunda omuntu okwekora iguru noryekorra waba ocurire waba wafire iguru tarokorkoro nanisha baterera hange engaro z'amani munonga ahabwa omukazi ekuru yaha engaro zarahanga nositera otini itema abo kubenga rezo ekinazibatereza n'okugira ngu Kereya Chopa akaba omukazi obagambaho mbiburi omukazi w'omutima nayombeka eka ye ekifa mutima kishenda ki iwaba ori omukazi w'omutima noyombeka eka yawe okunganya abantu bingi kandi oyorora abantu bawe n'aharufu rwawe mukaha bagire bagambaho wengenda kumusiima Kereya Chopa abupa nyewe kuko ini agamba His Excellency nyewe tindyanga chairman wa district konka ninga kujenchara honorable minister kuyaho ndyanga mwana wa Kereya abukuba umbanda Kereya Chopa ya kwasereho akinsa kuya hasi mureba nyine story nyingi nomwe mukatiro byari yanagamba story zanje buri umwe nazimanya konka nkamukunda ahabo kutashorora mudini omunganda ningashi n'umyaka Kereya Chopa akaba ari umukazi w'amazima umukazi arukwabara umukazi w'imico kandi umukazi arukwendeza wende ngenda iwe wabo ryaha wabuyizire kuzika ogire cyo wayega urebe iwe ahakuzika w'ikidinisa Kereya iwayega hoki umutwarize yawe umukorere yawe umugambire yawe n'umufamily yanyuraho kugendera hone kine cyo uri yambere abantu abarukera ubujuruzi ko president w'ekibina yaho ubujuruzaha chairman wa district ngaho ubujuruzaha rufita kazira ryaha abantu bona bazika abebitinisa rero hataho koko bagira umagara genseji umanya muhire cyo wasiga wewe ngenda kusima Kereya no gotamburire ngenda kusima wakorire ngenda kusima emirimo y'wakorira umunsi ngenda kusima nanago babuze botu yonotwa niwa kangambira ati chairman ngenda kwesimba isinjo yona byete byo kuzana Kereya nazana ndishi iwe isinjo kando atanakuta munyesimba isinjo ati nyine ego wanjaho kwizirinjo mwe naho kandi mazima yanshoborra namwetegereza konka abantu bona Kereya nuko akubabina isimba n'uyakubari mu politics ko benora n'umukazi uri kugira cyayongeraho ahabandi ningashi icyabantu bakasa kumwegaho mwenu basebona banyabo ito turiyo mu government n'amazima turiyo mu nseji n'amazima konka tariho kintu kibi mu nseji Rwango n'ikintu kibi wabwa n'umukigana kuja turwango nimbi atera ingo mu nkatipa yegonyira umushenyi nogera itima ogera Rwango ogera umutima mbi oyanga abantu oyanga buri omwe konka izoba ryawe ryahika shaha munana abantu bajya muzika karaba hari benda karike ko kwahura aba MC hari baganga mweni iguru yo muntu noriyekora kandi nani bashaba imabija kushebekerezaho Kereya no kwasa kabagambere kaye no kugira ngo twine kwega okugira ngo omutwazaje no kugira emico hari umufero iwagira emico hari umufero ebebe byo bina byo gutegeka kimanya biha byona ubwire bwa kampini kubushika tuzaha ntubugamba
abantu batera karuru obakuca mu bakagera ki ubakahereza konka mbere nanye nakubashaba basebona banyabo ebintu bibiri echo kwanza cyabyona amagara gitu agutwine n'amagara gaturubi yobu narwara kabagambo bakandeba kia ndebe kabaka mwana wanje munonga nambara nebyanagamba emwe kamba mwine kunkanyonkiza na musigaye nashima na musigaho ngatimanya nabo kwa rashunwe nchuru abo yaja ngurita abantu babenanaka ngwabe yaberekere kwabenanywa mizi so mwe no mujuru tabanya kubona bajunu mwe nato mwakorata ikaba singo saba dikoni yaza kongera kutendereza ikanisa iguru rya shemerero hati wechitini sa kereyo buna arwara karwara ho bwire buringwa kandi ubwire kukumira obwire obuna arwara ngwe namanya ngo umuntu wena nuwo inamani wabuchukuri wargo wabura waje wabura amani gakwaho rahanga yacomu akahuhamu ahasigara erakune kwato mugongo nangwana nitaba ku Rwanda offices bakwamba jara kumanya hati ugunuwa movement ugunuwa national unity platform ugunuwa PFF ugunuwa FDC ugunuwa chi ebyo byona nobikora wabo kinamani okiro mwiso kandi rahanga yabashwire konkara hanga yabatakacwire yawa yashazire makajati iboloja kuboti hatu mubishoro musitore ya munywano wanje his excellence cyakoranyi ubu yanagamba byabira akafomu umwaka tunakwata hato kariko rebe cyakoranyi weshaheje nureba ngo hareta nsombango konkara kimanyisa nayigamo okwechondeka emicwe n'emitwarize okuyagezere okuyashabira umukazi akamwishengereza akamwiyanjurira akamukora ekishikiro konkeberebi obundi twabakira bato eminyeto noyina ngo kose abantu bingi kandi abantu bingi ogira ibintu ngabya doctor ahakazire nihe bya haji kandi imyaka itakashikira nangwa nuke kubera government obwire bwayo bwahika ubukurwa hunerwa umukashishi ayitwa gamera ni ranga yajya naco ninye no bezo ndijo tokubasa no koine emundu zkwingaraki no koine bizungirizi no ko oryota government no jergaho haza hondisha konka mwena hati government endije yiza iwe oroho yakusigoryota ningeri yiza yakushangoryota ninge yakushangoriki wendo wasebona banyabo abebebeze nabareba habinja niyo bigambo byanje tibingi munonga turiyo mbwire ugomere ukushendekereza kereya witu ingenda kushaba bembeze bano mangoro cyama rero sisiri okugaruka higuru oyemerere kwanje akayine binareba cyama rero sisiri bari aho magomborora bari aho emere aha mushitame ba kansarazi ba district na ba kansara baha magomborora atamukansoni mu memerera bari aho nimwe mbanjure takarga hakanu mukajya chairman yabaki mwibare bacha paso rero ahacubanda ni buri aho bacha paso rero si wanduze abakwatiriri hange rero si tu abaryaha mwemerere turebe amashita gawam ninga mwabishara aranja tamashita gawam ninga mwabishara mwenu bacha manero si wanu na rero si tu abaryaha bebembezi abija kusherekereza mugenzi wito mwebembezi munywano witu imwe nani bashaba mwemerere abakwatiriri hangeri imwe tubarebe aha hati mwe bari munonga nigenda okwendera nukubashaba basebona banyabo okugira ngo abantu mugarikayo mugariko kwa imwanuzi mugende no busingi kandi aba bari aha itabe byo butegeki barayitare cyanguranye no musajja wo bamwita Bright Muhumuza andawanya no mu studio oyo abanda wanya nyo ati ayogera amasanyarazi kacabishaho ati nore yakayagamba na mizi kandi yayigwa kumanya ngwisindiro district nito tutungere sente ezirukirayo umwihangari yona ezitukuza kutunga mizi buriseru zitu seru rwendemwe buriseru neza kuza mukapu ya mizi kana mizi ngarugaru bivakagera kajya mugarani garabo oyistiba cyakoranye ekizubu cy'amazi sindiro cyawe ndeyo ati nakakwenda kuchimanya nota kuchendegereza ukute kuri gisindiro abukuba ahantu abantu bingi
uko umuntu uri kwisindiro namanya munagamba ikintu cy'amizi namanya ngo umuntu yagamba ngo isindiro tutwine mizi ubwo nabari umunyashuba aho kuba mizi nigarika kagera n'amizi mingi igaza kuzo museru zigwendemwe kandi takaziyo zikuru so hatende shonga ndashimwe kwanega ngo kaha rufuru yari kweke kuma kushwaza za persona kwa wakisima rodera hangeka rozamani niche baba nakunda cyaguranye ubwo aturiyaha ya speech ye tiyajwanze kongano uhura ibi gutegeki biha ubwira kubura tuza kubizaho aho kubita isindu ufitera karugito ufitera karugito kamazima wayendo yange niwe ikizi ugira ko arike ubwo zahariya utora no kwenda nanatora no kwenda rero bararangire rwaragira ki rwaragira ukajya sukari byo gamba cyo kagamba kiriya ugatera urwari ibyo tukuza kuyamba kandi tukuza ko wose kitaguranye utuntu tukuru kuma muntu kana kandi twekidinisa itwe ngizindu tino kutora kuteganisa nijo ko banoyisha kwetegereza na jantu muhereza cyo kumushisha azo muroni ya speech yagende ukamanje ukagamba abantu bakurira twine shungani ndapinga abashiyoshi ukampinga abantu barumwe ugambe wa confusing umuntu akunde yakura barabata kunze yagenera muzeyi wa kazi wechikofira abo kuba ikumi birabura mukaga muzeyi aringahi aryabaroti aryaho wende nyenda ukendera ndukweta Oistinisa assistant RDC aje mubanjurire iwe musikazi tukumeza muramba gamba buri kintu cyo nukigambira nutatu turi kintu cyo nukigambira nugambira ikikwizera abo kumuzindaro ninye ngwine kandi ninye na yita RDC so cyo cyawe so Oistinisa RDC nari mshaba umuyobozi wa government kandi umuyobozi wa president oramusya abantu konga arukuza kuramusya abantu bona ni wa minister tarumu ari itare kandi ubari itare yantuma yangira ngo mujekere Oistinisa kabagande yambereze bahasaye ngo nikuhereze kandi yajankara rwe itare kwa gatanu kwa mukaga naza kushikaboneka yawe kandi nanye ko muntu gaceyamani nanye base yaje nagireta abo kuba niyo mukago nikunda mukamunyikirize ngomaho nyendeze umugenzi mukama amuhereze ecumuro ecumuro bambagira gusoro kandi namazima ndabire mutire cyakanisa umukarukaye naremo konka kana karuraka kwije cyaguranye utanto humu ndiko hawo kwatire shona urugano wange ndasira uzunayo uryo na kapara itabango maraka timoreta na bureta na muta president yaya ino opposition yaya yo mureto yo tuza kumureta so mbeni umukarura kainare mu mwihanga yona bacha persones ba LC5 mu mwihanga yona abo kora kurunji ukajina yanagamba tini musomanguzi tini yabutuga tini kurisaguzuga tini muyayi cyo cyo ko abantu abankwasire abandi mu kindi cyakanisa n'umuntu wanje ko yasindiranye speed yatura yaza kushesha ati ubwo nawe ayikize akatyamana atabona kwereka nabaho azaje kuchukura basenyi kugera uko rero ko rugire ko cyoroze urunde ko ndiyanze no jambo kimwe cyo kwera kwaje chairman wa district ya Damba aterunga kwaje unajeje badalika kwiyo ati nayibuza bayomera nyowe bayomera ki abasaba nabanyago nabeshengereza government eji government ebiruya gongani itwe areba ko of course na nyintu bande kwikiriza tutera muntu mboko ukakutera umutsiya gaso kamutera busha atcyagora ngiye saba hitsati na dowe rusenwe nyoye basaba hatire cyatwisa bayo babazi bagabe ibintu byabo baje gonga kandi na nimwe bamwe bagira ngo rabaha iyo bantu bubara bagira ngo torari iyo bantu bubadora utagira umutomango government jorobere ubwire bwo ubwahika ikintu cykwata kandi wazo mu government ni urubebera nabo kwa noye nabagamba abarahanga ni hangari yanjye umugezi mukama amuhereze icumuro cy'uruki bakunda mukama simwe assalamu alaikum tumtendereze imbaramutsa umunda z'amadini gona ahubwo kuba ruhanga n'umwe ruhanga n'umurungi ubwire bwona ruhanga n'umurungi
mbweni nyowe abantu barihire sibira mushana kubwira gabo bwambo bukene kabisa munsasire nyo nubanyeta Moses Kanduho mukama ndi assistant RDC Sinjiro kandi ndiye nzarwa yisinjiro bizarwa Borogota mbwenu okuba assistant RDC cyo kimanyi